was here, never when you no better so I'm a tough. But wait, dear, only better so I'm a tough for no tough for my cancer. No, that one's a famous. Ma, woman ain't a famous. Yeah, now so yeah, oh yeah. Now so said that dear ma, this is no baby, man, baby, yeah, you are no baby, and you make better than a kind. What's it? A year, would be one would die. Woman, I'm maybe some and all now for dear, don't they? And he said there would be or ban will put you or them that they pay with me. What you say? A yadia, Wabua, or Cassa Wabua. Of one saying, if you know Cassa, so I didn't tap on you, if this one is trying. And you know what? They are definitely better, so I'm penny. This one of Tapramacy. So, cut a minute about on Peso enemy, but this one do what Tapana said. What a free was and what it's said, yeah, or Barney Bama, or did the bad man, or no, 1 penny, sir. This is what I was in no feelings. And I said, what pen was going to run his book in the order of them. I saw the manual. When a woman like what I was shadow, so the patch deputy. Mammy, to me, Cassabia said, your Bema, those who know what they see your pen as all the man. What in a pen or yeah, you know, I just put out Tapra deputy. Much in Brasamo worry. Nina, way, yeah. Nina, way, yeah. What catches some much in Brano? One more, yes, I did that. Or 2 hours you are okay. This is the Monsieur Obwa saying, so you're company and I'm here, my Obwa. Now you're there. Some Africans, Obwa. The well in the end, ma, well in the end. I don't want me as I didn't. Oh, no, the man, you are now. Ma, or no, mamma, you're doing maybe catch us, my yes, I didn't. On them in that. Mintina make us a ban or you said, you are bad. I didn't tell me what can only. Oh, maybe I plan to do. You look on your castle. It's a plan. Saturn, me, one month after I say, oh, I'm in now. A minute, crowd train and crowd train. Saturn, didn't me, Obama, no woman, me know a woman, after I catch us about after I say, oh, I'm no woman. A plan with train. Mary Pacho, come 1 minute, but now what's up? But where dear, Mintia, you could know while I'm so open here. Want to mean you say, now, bah, what the men who's our friend be. Nicoda, Miss Solana, my shame, base say, I was the one so. What's the Bama? Or that one as soon as I know any baby, was his son or son. I know over the matter, say, Mima will be. Not just a why be binana, what would you have to Manamasa woo? Why me kununa? Aqualano to sell, baby, and wow. I don't buy my own unknown when I pass and ya particular, a Danny Passy, a Hanon. Said the abopo, now no abopo, now soon in a tea, media the old Jimmy anime, Miss Regilin, and one of my banner Jimmy. The Akanina Passy say on one Casano. Now was that the Aqualea Temis or your BB. How? What would Babas as you were to say or your BB? Se obani nyakura wanya ni papa ma e se ofre obabi bibi obani hine na abobo apo ne o me bani dey gentle pa na why na me abobo gentle bet akwara ne da ha ne bi ne ba ye no so so ye bibi no de ne ba na ka mpanyufo na Ghana fo nyina ahwe se bibi na ma wunu ya o bibi sika mpimpim ko pe ba wanya na wanya bibi ya so wompe ene na Ghana fo na wo ka se ne baby o ba fo na ne ha se no nwa abopọ se aye o na ye bibi du kakala ona abopọ kakala ana na sun se dia na sun aso ale gina no akwala na pepe onu a na edi no atum sa na wo be di na tem so ye bibi na tese wo kwa me wale bibi me so me ba wale bibi because me ntia se ma wale ba ma wada me so abotokum ama ma wo ba ma wo nya me ahira wo ba ma se ya wo si wo ye bibi nti na me ha wo tikasem nti wambla o no mbehwe bibi no wo ye nipa na nze wo ya bo na ma wu na me nti na me di na ba se na ma se nyina hwe sakra akola no wo ye bibi ya na nze ma se ba wa ma wu na wo no enti ye hwe ye behwe se akora ne ye bibi ampa na se de wo si kai baka tre na aka no ye ma no do so na wo se kwabena gaba wo se o yire so wa ye ndan Wadino. Wa ye ndan Wadino. Wadi wo yire. Wadino yire. Uti wunya broken heart. Amen.
na mentumi mpo ne di because ɛmmerɛ a mɛyere yale no a mehwɛ baabi a ɔrekɔ a meda mpaebɔ nko a na ɛsu na akyire ɛbaa ne sɛ ne wahu ame wobɛba na me sister apaka aduane ɛno adeɛ bɛtoa no mentumi ne di mentumi so ntra me fie hɔ mɛfom kwan nyinaa yɛ asi sɛ menya kwan nkwa fom because matwa no ho kwan saa abɔ so me mmiɛnsa nyina sika o mesi nipa dodo a moka kyerɛ me sɛ ɔmbɛgye me kokoo mentumi hu deɛ ɛba mekɔkyerɛ me kokoo no ahorow mmienu nyinaa ɔmo kwan adeɛ kyerɛ ɔmbɛba obi a mɛbi ne nipa foforɔ abɛprɛ me bi wɔ ha masase bi wɔ sɛ menkɔ ɛyɛ me ya o ebo ɛyɛ me ya o ɛyɛ me ya kwabena gaba wadafo de bo ayɛ ɔdan na meka kyerɛ ɔma me wayɛ wo dan ɔdi me yere no ɔdi na akunu na mpa mame nkɔ bi nua ba enyuma ebo ɛyɛ me ya wɔ hɔ a ɛnka me bɔ ebo ɛyɛ me ya o ɛyi ɛmu sɛ yɛ asɛm wei deɛ yɛ asɛm sɛbɛ ɔbo nnwom ɔyɛ adeɛ Obapa, Tonchi. Catherine, I come in here, man, the doctor. I was a Fabrega, but was it? Oh, years, why end day? Where do you? Why end day? Where do you? Where do you? Where do you? Uti, we are looking at. Amen. No, you point it. Because ɛmmerɛ a mɛyere yale no a mehwɛ baabi a ɔrekɔ a meda mpaebɔ nko a na ɛsu na akyire ɛbaa ne sɛ ne wahu ame wobɛba na me sister apaka aduane ɛno adeɛ bɛtoa no mentumi ne di mentumi so ntra me fie hɔ mɛfom kwan nyinaa yɛ asi sɛ menya kwan nkwa fom because matwa no ho kwan saa abɔ so me mmiɛnsa nyina sika o mesi nipa dodo a moka kyerɛ me sɛ ɔmbɛgye me kokoo mentumi hu deɛ ɛba mekɔkyerɛ me kokoo no ahorow mmienu nyinaa ɔmo kwan adeɛ kyerɛ ɔmbɛba obi a mɛbi ne nipa foforɔ abɛprɛ me bi wɔ ha masase bi wɔ sɛ menkɔ ɛyɛ me ya o ebo ɛyɛ me ya o ɛyɛ me ya kwabena gaba wadafo de bo ayɛ ɔdan na meka kyerɛ ɔma me wayɛ wo dan ɔdi me yere no ɔdi na akunu na mpa mame nkɔ bi nua ba enyuma ebo ɛyɛ me ya wɔ hɔ a ɛnka me bɔ ebo ɛyɛ me ya o ɛyi ɛmu sɛ yɛ asɛm wei deɛ yɛ asɛm sɛbɛ ɔbo nnwom ɔyɛ adeɛ Obapa, Tonchi. India. That's what Papa photocopy. Coffee. Oba, maybe I know where we are kakra. A chair of Papa. Or I fair kakra. Oh, yeah, okay, oh, yeah. Me banner there come out. I say one in town. Obiani. Me bano. Yeah. Managing whom Papa Bibi Sano. Bibi Sano, or more dangerous spy in life. Okay, Akoma 87.9 FM and efiada ane efiada bia de efiada bia nso de wotimi se bibia tibisi adenye fiada kura bibia tibisi na fiada niema sisi pa enti na hwanimu se niema ebesisi eniema ebesisi Akoma Akoma bu sabdwumadie no yatra se ma komani abadwafo ye de brewo ehnefa na wo ba bia wo bia no bomodi ansa obetwe wakonya no na fe wode aben wo radio no 87.9 na chese edemu live Akoma no na fe ebodonko a na wo TV no wodi atomu live ewo onua na bibia nso atumi aye kama edin a mejeso eye Marcos eno eni din a mejeso ene area enu ti ba bia obehume otene wo voice oyi a na chese wonu se eye Marco ewo Akoma 87.9 FM Onua TV na Facebook yebekọ Facebook ene Facebook bomodi a yadofo ene yahwefo ya mo Facebook no mesremu ada dawroma mo follow yen ewo Facebook ho na fei mon like na mon nya mo comment no ho na mon share mon follow mon like mon comment na fei mon share fama yen ewo Facebook YouTube Akoma 879 Akoma 879 subscribe na emi notification bell no so breso you get notified na wa share ma fofra nya bi ahwe na bibia atumi aye kama enu nti Facebook
Moon follow, moon like it, moon comment it, na moon share. YouTube, subscribe it, me a notification bell, no so press one, you get notified. Now I share my free FM 97.5 ewo techiman. Many jadachi in it, yachi near my phone or any other. Nikki Pizza Fan Club GHUK, one boy, Chidom Ezra Fan Club, ewo Hamburg, Germany. Mrs. Buedu Presido, mame, yachi and area pa. Wone daddy enafe mofrani nyina yachiachia obia nana kwa koko ewa ha as usual nwa efe papa ne koko no ebepai se tumisan na se koko pai a ene ewa wonim ne efiri mu ba na che se eni bre ne efiri koko mu ba eno ntie ne eni bre beba sanso ena pastor Julius Naba ono so ewa ha sikapa so ewa ha yachiachia mu nyina evangelist Samuel Mensa sanso na Ismail Heward obomi chidom eni adontene se me producer na yebeko social media Beluchi ene Kobi Tuesday wonom ewa ha womo ena ediyen eko Facebook ena fe YouTube na yebeko na fe yakwa akodi enkomo nso ewo ho na menimini abema bi ebedi enkomo yebedi nkomo na ene yeto yensa de frɛ Felicia na no ye friend wo ahoman so ani ni di nkomo kama okay enti Felicia yese ene said ye tie bia no odwaboom kura no a obejai na fe ono so aba esan se asem no a sami eka no ebi de waye ebi nye onye tie nra ena Felicia esan ene yedi nkomo wo frɛ koma woni yedi ye no ye beba na ya beka nembom obi sime fankra ema ya hwefo ne yetiefo nyina eno eye sampana sampana Justina emame ene ofre na ontumi nyai kasada wakasa kasa nyamua na nkanyamua ese meba no ne nan otumi tietia so na nkanyamua nti sampana kyerese wakasa waseme na etiefo nyina ase ensan enfama wonum biem na me na ahwefo nyina ase enu achi me na bedwafo nyina so ase emfa ema no esanse senka enye ahwefo a senka enye atiefo a senka nya bedwafo a enka enye won mo donate ya enti no me sonkra nam be komumu enti mayi e de agu ho e de ama enti ose odamu nyina mo ase ebiem meko na menimenu abemen akwakodi enkomo mame ma na kwa abans sami Tibako mema wakwa aba yana na pom onde boko na muso ye nyame adom ye ho ye na ase ye bo na ye afuo ye bu ufuba so what di enti ye bu ufu na ase menti ase ni Felicia ye enti ni ye bu ufuba no na eya na adwuma we no ye mpese ye bu befuo desa ye bu fu a ye nkamera jo ne pardon dwuma de esa me person will kai bibi or say and remember no one needs to understand anything about your life because when the shoe tightens only you feel the pain. No one needs to understand anything about your life because when the shoe tightens only you feel the pain. Say kuya kofa kambushe na se eche no a emia no a na se woni Ismail na namu a Ismail wote yaw ni bi dabi eye kuyanko a enetene yaw okay same mako ena no wo di asembe dai ena wo ha na ka wo hwe ni mu se ka ate ye na ka hwan na ti akonya iso meyere wo yere wo da so wa no me da so wa no wo da so wa no udo mu odu pa o me da so wa no same udo mu odu o ni ese nyina no wo yere
Oya meyere. Na say we ni wonje. Oya oyira say go da wonje. Ono on damage no kura anya ne. Better to 10 years now. Oni ne ma ana yada. Even mo off day Saturday one day. So ba we ba damage chan. Ye dun komo. Ani ho. Ona wonje. Eda. Mo ti nyina na ona wonje. On damage chan. But mu wo fie ba ko mu. Ba ko no a. Dan ba ko na eche no mu no sei. Na nkwala no wa ha. Na nka ye soso ya wa ha. Ono de da bi, ono nkwala na ya wa ha. Me Saturday me betu ma friend say sorobra ne anda na ya takwa anajo no. Amanfo bebiri o mfa ye fikire no mo kasa. O mo timi besa me say na me yere ya no wo hina me friend na ya kasa sa. So kwe nusu na ban. Minim say nsan no ana ya dene anana no ma we num. Nsan no. Yeah. Jo. Enti wo de bia na no. Afe na obi behwe nti no yesi nkomo no mfimfini a bia na wante ase. Enti bonetofa se meka se bonetofa what you say. Good. And now asem na wo de ba ye no bonetofa ma ye se be ye nani de di nkane a obi behwe bia obeti ase. Yenko. Yo makwa mo da say. Mene Felicia na oyameyere. Na de ma asem no nyina ba ha no. Sunday nu omunkwa yie awasafagie omunkwa yie awasafagie kire ho no na mo wadwumam abo 8 mami we onyam bai na nunkwa no frame say mami nyam bai we omunkwa na ewo store ana me so omuntum na me ba ana metumoto abai na hwe to me chim asafagie yie na se no me chim ayie wura nyina o ma pon me chima mahu nkwa we no mami me batana sasa sore chima mahu akora we no mami ana meja ya na masa ba nkwala na me chan me ba nkwala na me chan enchere bia ana ne boyfriend adinitazin abebesi oho na mo buofo at once na mo kacha ose tam bia wodwuma wudi mi ano no ane san $4,000 na mo nko $1,000 no ka cha me say aye na sister o san say aye ne braba ana me say da momu do bafo no sa na me de yemi Jacob obada me fie dinu o say ne bra ameme yawo o say ne bra enti do bafo no ya me na me ya ne bra no ono de ane o san do aba say ne bra na meyira bonsam oburu fucking ana mesisa fro $1,000 na mko o show fro ana mesisa se sawo no mano ana metwi no ade kwasa sawo no mano ye duru da na no na ofre ne boyfriend so on ba boa no mo sesa no mano ana mesi wunnim for ne two vendor we no mu manjudwa wa nyame oho na opie gina akiri ayi phone afre ne nua ba ko ana no so du moto ani Felicia ne danfo Joyce ama omo so aba wo Enti wa na frɛ wo mo no Felicia pena no ana e frɛ omo ama omo aba enti na mo buofu enti metwi no se koko san no ma no ana ofrɛ ne pena no so oba bo no mo san no ma no ana mo piano se dan mu oho na odinu phone atwa ba mobo ana phone na frɛ to fa na me so no tama twa ba no utobo Felicia ai me so mo sa to phone aba no ho mpabro enti Felicia di no di ya me no anya ne first sign ni yaba be ma no dia me show was 7 years no na yensia no mini Felicia koinsa Jacob nti because me free juma ababa to ni Jacob awo me dana no de nyi se wi anya me de fokoma no wura ya ko ya fra ne bra ba ko nyame fa no krensie o ka bebi mom ama oba tena asam no so ana ne bra ne se me dia me nya abotre owo a
na yɛmpɛ sika akɔyɛ deal no ɔno na ɛbɛkyerɛ nti owu a mobɛkɔ akɔyɛ sɛ wɔwo deɛ he a ɔwɔ akwala no a sika akɔyɛ nti saa Jacob no nti mefrɛ no bra na wɔsire 2 times abɔ no amanneɛ no nti da no school no wura no ne kunu no case no baeɛ no in fact mene no bra no deɛ anyɛ ade ketewa awɔ phone so nti afiri hɔ abɛduru ane mene no bra no yɛnkasa mefrɛ no phone so wɔmfa mefrɛ no wɔmfa ana me so metwa so metukɔbɔ siri amanneɛ siri fra girl wi ɔse wɔnkɔ te sɛ deɛ mofrɛ no ɔse wɔmba no na mimi deɛ deɛ hia me paa no sɛ nkwala no na mepɛ sɛ muhu sɛ ɛyɛ me deɛ nti ɛnkɔyɛ dɛn mokɔyɛ deal na ma me okay mesra mo okay ɔno na ehia me okay na Felicia ankasa ne deɛ na ɛyi sɛ nkura no before Felicia wɔbɛnyem no mo brɛ yansa na papa hefa na mo kɔ yɛsɛ mo Pedro ansa na wonyi sɛ first born no yakɔ asafagye yaba yan yeyi yɛsan kɔ asafagye an yeyi ana mede no kɔ atwuma bɔkɔ yaba yɛyɛ an yeyi yɛsan kɔ atwuma bɔkɔ yaba yɛyɛ an yeyi ana mo san fa na ato Madam Catherine ya saka no hwiegu na mo hwiegu ana mo sɔrɔ kɔsirem ade aduro bi abra no o ya nkwasi aga ana mo san kɔɔyɛ asan de aduro abra no na ma no kyerɛ de aduro nso tia no ta no awia no baba na wɔ ha sei no na ɔgyina dana no na ɔyɛ ayimire na ɔgyina dana no asan hwe awia no na ɔyɛ yɛyɛ ɔno no deɛ yɛ example first Nsem by asaye okay second by ana no second one be say about 4 or 5 months ana asaye ana masan to aduro no so ansa na eba wo first girl we dey over 12 years now no ansa na eba wo no nti Mr. Felicia ajade a wo ye no ne ye dan yentumi ntena esi wanja okay nti be ma no dey over 7 years now no ono ne nyinse no ana takwani see because of Jacob. Okay, nti second one no nyinsen no. Yes. And but first one no dey. Yanko no ho takwa. Na Jacob mo ma sin ni mo kra. No owo ho bed. Satam no member to no awo me fie because first na me no girl na start here wo ho no. Na me susu me di na Jacob no so di. Ameme ya so di. Nti nipa me nsa na na edi. Yes. Are me ya odi. Yes. Wodi. Yes. Jacob di. Di. So na chesa gala ana ebo. So ameme ya no one day ana mu wo fie of the mu wo fie na ameme ya no de kan aba ni ada me no ni ada wa pa so ana ameme ya de kan aba na oba frere no ana o soro tam ni sade ya no ade bo no bo epie awo ameme ya no ho ana me si no mama pie hwe na ana me yim se kan adira akire wo sa akotwe se kan bie of course Satan no de se kan twetwe de asem beba o ai all die we die. All die we die. Oba hunti. All die we die. Me say sami oba hunti. Na wa bre bia wo ba foforo bi nso awu wo ho a wonya wo awope. Na wo dia ya na ma saade ne ba ya no. Mo se me se me ba to Jacob awo me dana no no. Oba no de nan se anya no kore. Satan na anka me yi Jacob samba ko. Anase me boy ne tumi anu a se anka me wadanse ye. Da bi wo wadanse so nka ni ha. Na me wukura me pe. Da bi na se he woti asi. Ohunu sami yi woti asi kura no wo ba no di wodi na wo bewu yenya wa yie kura no akofa so na ya se wo kwa na nka mo witness wo witness we wo no efuru di fo nti obetimi akasa nye ne bibia no efuru di fo enti na wo kwa wa bra wo ma adai wo do Felicia che wo ankasa wo ma enti dia na wuwu kwa o ma no wa na be hwe o ma na say ye che ukoto prison wa na be hwe o ma no enti ma jaye mantwe Jacob sekan ameme ya mantwe no sekan enti na say ya school we wura no kununu o sa dia no school wura no kununu ye no ono na ema mu afu because wona me yire Africa be hwe akọ me ye no ba
Missy Felicia Branianda, we say one that. Oh, Felicia Day. When you say you watch man for our idea. Intimate, my banner fire day. Watch man for our idea. Means you. Watch man fire day. Watch man for our idea. Ariana Mood. Ayo. Inti Branianda na Jumuni ho. Yes. Ariana Moba. Inti Ariadie. I see. Now you want back. Osi wamba. We ja wamba ya beba. Ariadie to say. Ariadie. Ana Junior na yape. Any anadwe yepe. Nka ti sade akada ko ka say the China adwe dia ka mis. Mu ban sa tambe so na me ni o. Umba hwa na me hu me na ma ko. Na nyina yepe. Yepe dia ne no ano no. Nti oni school ra no kunu nu. Omba Africa na kwaro mimi ni gani anya obi na asi yo. Ana me ba ya Felicia Branianda wo se wanda. Branianda na awia na wo man for mundu meyere. Bra wo se wamba muja ba me yase. Oh, Fabra na menhwe. We say da one famba. Won. Enti sada no de yakon pa attend dini na ye didu ahon atam. Wo ka no so aka. Yes. Ana odem ko ataso so hini fie. Ana okwa sama me awo abusu apanyin ho. Abusu apanyin fra me sada no ana pa no ana me ko ye. Ana ono so ka no de na me so me ka no de. Ana abusu apanyin no say sa no ye de a me fa no koma no wo fo wosire. Ana oka kira abusu apanyin no say me nika no wo foro ba koma so no number. Ana abusu apanyin besa no na se de mi kasa abusu apanyin me ye bema me betu anu aduane adi me betu esi me noma me betu adam ho no ntuwe ne ho na nye ada no ntina ye warum mu ma no na ada na wo ya no saa nti yan soro nko oni so mpena me fa no koma no wo fo ana o se abusu apanyin ma minsum nu no nko ana me ka kira abusu apanyin se minsum na ne minsum na kina sabre no ma wo miru na wie ai no so ne say oni school run kunu no dia no de aya na say last 2 years ago you know school run kunu na wo ken na menti ase no same se wo fa wani filigado chi nko hu se school run ibutu yire so na ada na me yere no oni school run no ana nukunu na me hu se ona me yere na enam ana me se brane anda na me yere no si onda no se no dia on one point no me bo se before kra se wo uhu wo yire ene wo fie wura no ni school wura ekunu no sabre ni nyina na de ode ye wo no ode ye wo no one wona ana eti enye se woni school wura no wo hu ya wo to mo ka mu ntina wo bai wo no ya de wota de ye wo otaye na school wura no dia nukunu no dia no onu na ha me pa se me yere brane anda wo se wo no me anda ana wo bai sam ye wo yire die o because eye ni school wura ekunu and one more a juma no yema one more eti mi say e me fa say me kuna hunu sa me ne me boss etike mu a e bia ye kwa akohia mpanimfo bia kwa meet me kunu me ba ya me kunu say me mpra ne me boss mako me de asam no akọ school run ho akọ kachira no say dia mumu ye ya no me yere no me pese o san ba adwuma ni ma yere ne nya adwuma no won tere fie ma kacha me yere so ojai ono so ojai won nya adwuma no won hye fie ma onye adwuma bia because say wo Felicia ne be ma bia gina ho a wo be ka se be ma ne fa Felicia mako anya so ne be ma bia gina ho mama Oscar wo di to semina wo ye credit wo to be die me sa bo container ma wo mako me ye de enti say adwuma wo pe ne sen ka wo yere entonto ne ma wo fie ma no nkoye obi adwuma that's all me ba me ba. Okay, mamenko na mene inua banko di nkomo. Tonji eba capsules. Ya benom. Yoba yenkwa. Mame. Dey am yete nsefo. Papa. Ebisi anya adwuma boy. Ebisi si ejade anya adwuma. Baby e de baby e anya adwuma. Ma wanya adwuma wo. E wo fie. Ni nyina ye. Etiefo ene adofo apomdenchi akese pa ena me di free kontonchi links asuyeye ebre onipa biara otie ye sa ebre enra ye bai ye be chire nsemu de chire ye ho enenso ya sanso abase ye ba betoa so de sabi wanya ne de no ena obenya ne de na wotie nso a enye ne tiefo nko a na emom ye ne yefo enso eka ho na apomden ya de a ede na mpaso agudie ede oba ho ofe na se wonantem aduane eda edu bedi akire na kokon nso age onipadua boso nso a e wo se wo awan ni nyina efiri ho na wodi mu ye kwa wokọ bi ye da wo da bi sabi ekoro agya na bia so sesabi agya nan nso otimi gya wonan e ma ho eto
kontonchi lens ai kontonchi enana me patro mampon hene enana kontonchi lens se wotie me a yennu kuku da miensa ye dia ba adwaman eso no eye tonchi herbal capsules eye meme dro tatashe ena we wo tonchi feminine herbal capsules ema ade enie opese wo siesie hu na omo edi mu a wo hia tonchi feminine herbal capsules obebia ye wo tonchi cold capsules enso e wo honom koko edro tatashe me patro se wo ye onipa biara e bia koko efifiri wo to obi a koko age ne redie aboso obi a otie mi a koko nti oja ne nan a na moja e pram no obi wo honom a obechem obonso na sabi koko na won yam no apai epai a obeja ne nan na moja e die tire obi wo honom a onya ne nan kro ya bo ne pampers enam se da ne da moja e pram no me pacho se nipa no wo hia edro a ye fre no tonchi cold capsules ye koko edro no eye edro asa wonom ko nipadua ni mu a ehye koko ni nyina ase efi nipadua nim mesi koko eye ade a se fifi woto ano kwan bebra ebedru bebe beka cho se gese kwa papa ni atete free honom ya papa ni atete efiri honom so no enya asem ketwa de ma nipadua no eye ade a emu odin na ehu wanhwe a wo bekọ na wo mabiem minim de entia wanhwe a wo bekọ wo mabie sanse mi a mi chocho mu cho ebi aye ne maame saa ye papa da kopɛ ɔkɔ ye wa mabiem moja pram na ɔde sabi ɔde firi mu ɛno nti koko enya de pa ɛde ma onipadua no wo ye obi a wotie mi a koko age waboso a wo hia tonchi cold capsules ɛbɛboa me se ɛnkɔtete habama bi ɛmfa ntoto koko no ɛso sɛ ɛtete firi widie nani ɛbɛsan so afifi ɛdie ntia ɛsan sɛ ɛwɔ wo nipadua no emu ɛno nti ɛwɔ sɛ wonom aduru a ɛbɛhye aseɛ na wobɛnom aduru a ɛbɛhye ase a ɛnyɛ aduru bi asa kɛkɛ na mmom ɛyɛ aduru a yɛfrɛ no tonchi cold capsules tonchi cold capsules koko aduro tatashe onipa biara koko ama ne sisi ya ne ya wo ye be ma na se koko wo so a etimi affect wo me masem etimi ma wo me masem ekofom etimi ma sabi wo bre wo sisi taye o ya pa obi a ne sisi taye ne ya do koko ena eye ne saa obi won ma koko ntinani afra obi koko nti nani ehu ade eye nani ayeko ota eposa nani so ta eye ne hene enam koko enti enye ye ni so nko a obi adi koko achi na sum ye ne hene eye ne hene otiti etimi ka no obupraye na odi ewura na sum ennei aneam odi wura na sum no amene na so no afiti eni nti koko enya adepa obi so on ma ne minim eye ne hene kakra no okwan ne minimu wotekem na akonkwan ominimu aya na ho obufu wogina nipam na akonkwan ominimu ho obufu wo hyedem na akonkwan ominimu a enya adepa me pacho wo hia tonchi cold capsules sa wo frɛ ye number ne sesie ya ye be fa ne no atwetwe nkomo o pese wunya baabi a obenya dro ne bi ato afrɛ ye na ye nkyerɛ baabi a obenya bi ato me pacho ye number no 0553 0553 51 51 11 11 59 59 0553 0553 51 51 11 11 59 59 tonchi yase emema ekuramu sei twitwe me pacho ade bia ye de niam mienu na di dwuma no ebetimi abasa obefre number ba ko na obi gina so anasa sabi network problem enu nti na number na ye mienu se wo frɛ we na se anko anasa wo frɛ na obi gina so a na wo frɛ ye number 0243 0243 90 90 77 77 33 33 0243 0243 90 90 77 77 33 me patro ofre ye number ya ye befa ne no atwetwe enkomo me patro se wotie me na se owo enkrama ma for woni etwemu ewo tema community 5 little george ewo honom tema community 5 little george halus heba ewo okanshi drug lane halus heba okanshi drug lane ekus pharmacy ashaman atepa heba ewo madina old Melcom, Tribe of Judah Heba, Ewo, Kaswa,
Old Market, Gabson Pharmacy Koforidua, Nimdia Pharmacy Ewo Takrade, Market Circle, Me Pacho, so wo tie me, na se baby a wo bia na wafre, ni acho baby a obenya tonchino, ebi ato. Obi wo ho no ma wo tie me, was na me a me wo meme, ememe bi wo ho, go so bi wo ho, baby ani, sunyane, brekum, kasapen, ayom so akrodie, tepa, dadie so aba, eno nti na ye say, de obeye ne se obefa ofo no aboye number no, na wafre na ye ne wo atwetwe enkomo, ni acho baby a obenya tonchi, cold capsules ne bi ato. Tonchi 3 power combined, tonchi feminine herbal capsules, emma de no enie, enra me bekasa fa infection eho. Infection eya de a edi ma bebre enya. Infection egu ma bebre awawe, esem pnatwe bebre. Amen ne sabi mema fefa na fefa yechi. Esan so baby won ma sabi ne nantem aduane enko yie. Say infection etna so cha, me nua ba, etoda eya na enye sex edie no nko ana, ewo say infection no treaty. Dachi bi ebia obedru se ebia wo be wo ba. Wo be fa fro. Say infection etna so echa. Etimi manyinsan say ye de empa ho eda. Esan se edidi oni padua nim achenti no sabi wanyinsan na wakọ nim kakra no na wapon obi nso wo hono ma ne ba no obewo no na oposa ne wanya animu hawo intimacy infection de ni kwan se ema etena ye so eche ena afei edro wanya infection kwa enye eden kwa na mo menstrual pains oba bi abosome beso na wo bu fa so oba bi ne menses beso na asam ato no me patro onam ye mu ena mo menses entia wo hia tonchi feminine herbal capsules me patro tie di ni ye ema me tonchi feminine herbal capsules onoma pains bi a wo fam abra wanya wo menses emra wo bu nsa eya wo bi a wo fam no me patro ni nyina ebejai oba bi won ma enuro bi ononom gu ni hwedie mu sabi eniema bi odi prevent no ho every sex ho eno na ama side effect a wanya eye menstrual pains ena ye nuane na ye die no enso etimi ma yenya problem de bebre wo ye nuane mu eno nto oyo oba na se wotie me se fa wo ho siesie ho o menses ho efa wo de ho ade bi a oba efa ho bia no ewo se wo ma wani eko ho eno nto wanya wo menses awie no no wanom edro efre ni tonchi feminine herbal capsules wonom a eboaw ema pains bi a wo menses beba e obefam no ni nyina ebeja edro we oba bi a wanom a owo menstrual pains bi ase enei onyane menses kwan bokọ so a wonte ya to se kane no ye wi na ye nwie ye Almighty tonchi herbal capsules edro a edi kan efri yakache eba abonte enie tonchi herbal capsules edro we eye edro a wada wo ma se wo ye bema na se wonom a eboa ma osisimu eye den eno ntina me tu mema nyina efo se enka wato tonchi herbal capsules no na wo di tonchi cold capsules aka ho enka wo ka ne mienu nyina bo man ka beboa mema sem papa ena osisimu ebi ebetimi abasa mama bi wo mu ekro bi wo osisimu eno ntu kwosoro ba fo mo bottle kakra bi na osisi agene na osisi ya ya tata so de ne bo de eno ntu se osisi ema ni jai wo kwan ma sabi wa hwe oba ne befu pa eno ntu ye bema akoko wo so a e affect wo mema sem eno ntu wo to tonchi e ba capsules anom no no to tonchi cold capsules nso aka ho wo ka ne mienu nyina eboma eboa ma mema sem ejina brane eboa ma osisi mu eye den eboa ma sabi long term bi apesa wo kwa abra wo have sex no obedru honom ama wo nso ho ato so wadwuma ye na enso ani sesi na ho adwodwo me pa atwo onim obi owo prostate Ojonso ntentem mechi omu se prostate de eyade a eba ekire niema pii Nyankopon ya adom adasane ebesa so ba ni achirechi omu ye ama wate ase ebeti asi mema de no so prostate kwan fa so eba any effect side effect a obenya wo mu so wan treat a eba so na obu ani gu so me pa atwo eniema ekofa ba no ni nyina ye bekyerɛkyerɛ eno nti tonchi aso ye de enye se ye ba ye beton aduro ne sa ye kyerɛw aduro no de ebetimi aye ene wo ha no kofa bai ene kwan kro befa so a wo befa so na wasi ano ekwan mebra no aso enu nti dia wo beye ne se obefa wo phone no na wabɔ ye number na wafrɛ yi na mmom me nka nkyerɛ wo se me tɔkɔ aso no makai wo se eduro no wobenya bi atɔ ɛwɔ Little George Tema Community 5 Hello Seba ɛwɔ Okanshi Drug Lane Ekus Pharmacy Ashaman Adepa Heba ɛwɔ Madina Old Melcom Tribe of Judah Heba ewo Kaswa Old Market Gabson Pharmacy Koforidua Nimdia Pharmacy ewo Takrade Market Circle Goso Ja Heba Imemreta Heba Baby ani Gracha Pharmacy Sunyane Enkoko Baby a wo bia o de frɛ ye number no sesi na ye no entwetwe enkomo number no eye 0553 51 11 59 0553 51 59
1159 and 0243 90 7733 ya do be bra so oji bre no tie nyankopon ya adumata sene ye besan so ehia nyame ehia papa pedofo ahaya akoma 87.9 FM Onia TV akoma mu nsam twumade no na wo hwe na wo tie no na enche ye bekwa o man so na afa ye ne fresh ya de komo na sami mami misa osese oba no mpokra no ewu bie adwuma ma fresh ya ewo efie se won tra wonye kra no a eniema be ma beba betobi credit ya be ma beba beto obi okọ oba wotumi gi akwanya tena wo yere nchen na one na ebon komo oba na beto so abede oh me ntisa o ya na die me ni hu ni example no say first no na me ya ba na ma na awo paraku me tumi kwadwuma ja ono ko awo ho awo ba no mbaba no no be ma omonti ho tem bi ho mbetumi aba no no be ma ba ko pen eto me ndwini sa no ma no be dia ya na oyeye ama mi hu ya no ono na ema omone sa akoronfo no ana mususu ama omo anya obia because ono nukuronfo no omuni so ya sawini nu di omudi bitiri no omu hunu pe omba kwaton sa ama na abo na wonu say no mo ya di ope na ni school ra no ni kunu no wono oye ni kromu ni okay and wonu say wakwa akwaton sanso e di ama wo yera no da no school ra no it's ya then na wo bonus wo suspect no ya mba suspect no say ono me yere nam yes keke otene ka no mu so mo kwakwa ya de e di ama ade o mo kwa ya no me wo ho se ade ya bia ya ade ye ana mo kwa ya no nyina bom mo kwa ya maburo o mo kwa ya no nyina bom wo mo kwa nikanika wo no okofa no o ma ya runya okofa nikanika ma ko anya nikanika no kwa na ye babia be ma no obatimi ko anya nikanika no kwa wo go school run na worry o because me na mo guru wa de adwuma no ono wo yere tie ayadwuma na ono na yere ne ya first time no me ba ho school no wura na nkasa na me ko no ho aka kira no school ra no bia na no wi aka kira me say obaba mo ho ama ya tena se na ya short sa problem no good 2 years now and I wish school ra no ni kunu no ni nyina so no a wo be ma chen school ra no kunu no ni nyina so no hwa wo be ma chen wana Marco suro no dodo Marco ye me school ra no minim nu anye say ni kunu no ni mo no da anye say me ma Felicia na aka kira me say aye school ra no kunu ana omukọ minim nu up to date aka say minim nu because sada no ana school run say Felicia say sada no teka na meka ya no aye school run no kunu ana me say sa na school run kunu pa no wono no na ekoye nti wo ba ya na me say brane anda no wo beto aka tell me say moja ba wo ya se wo mpra ma me no da moja ba na ya se on pa che say ya ne na kwada ena moja ba na ya se but on pa che say wo chima no o chima ma na koy 1 week time ana say me no na ewo ho ade woni wona na woni wona ya woni wona enti na wo hunu say woni be ma bi na mo ususu say bi a wo yesa no oni wona Marco tambi wo ho a obaba ma yeda tambi wo ho a me ya bre ompene enti na wotwe say na bi wo ho a bosome ne woni wada predo do say e bi a whole month o tumi no da predo do say Marco tambi wo ho a oba wetuma aka kire me say onya na mention up to 1 week no 1 week I yanda 1 week and yes so ono there ahame be kwaya odeme faso no ono na ha me ma ko one won na yetimi da o pia yetimi da wan pia me no yanda because you so pretty o dan baby me so me dan baby adan ka pen da bia apart from say bia wanya na menses no enka wo de no pen da bia na ya da bia me di fie ba ya da na me pe da bia ene se wo awia bia se ne awia de wo fie awia bia mo wo fie a no wa no djuma won ye but me ba na me se o ombra o ba dia no ye ni problem anytime bia na wo obeka se o pese o ne da no asai se wo konfichire no ompene na ne na no o konfichire dia da bi me se yenyi eno ne nto nchen se wo konfichire ne yenyi nto nchen but se on konfichire dia tambia wo kondo se wo ne beda bia no ompene so yes se wo ompene so dia na che se be ma foforo ne na koda me hu ne no be ma me nkasa no be ma na koda
But so when ya who be man me ya hu be ma no de o ye no yes me ba dwene saa eti adenti na de bia wo hu sai bia one be ma bi agina ho ana apese one ne da dabi anya so one be ma gina ho ana mba dwene so ono no da sana na wo yire ne ye no ana e kire because jiremua sei ne hwe no ana e kire so ya kronfo etu susu se me ma dodo se na wo yire na ada na prafo no na enu mi ntumi kire oba na ope ode na oba pe be ma se na ye because the ope no na sanka awie e de na no ope na ope awo na what dey say go betumi ne be ma wo do no kra e kiri akopɛ wo na yes na kire say me na me do no ma e chima kopɛ wo na nka otumi wo awasura man san na oba koma se ba hia me se are me ya no na ye ne prada da o ame ya no prada da awasuram Jacob ya no prada da awasuram Joyce nunu ya Joyce no o mo ane na mabobo nsa no first day oni Joyce ana Jacob o mo ko de ko fans asore ana Joyce na ba jai no ana m say oh Joyce na me yire no wa he ono no bra no nyam bai o say ne bra no ana m say oh o ka kire me say ne bra Joyce ka kire say ne bra no yes nti wo pe bisa no always mini Felicia ya nya asam no amaka kire say he wan kasa ho ne pa ana ema me gala ne say Jacob ya opena always ya nya asam ka kire no wan kasa ne pa ana ema me gala ne say Jacob ya opena but Satan ni amen person mbobo ne din say we na yaka abebe sia ne nti oni Jacob ko the conference asoro no a obi ababa ja no wamba owia no o ma fa ho nwa akwa bia because Jacob no so wa yire oni Jacob fra ne saa na Jacob no twa na bo ana okọ na yire farfar ni ama no awo se Jacob ma no manyini afi na Felicia ne first born ya 12 years okay enti yeah show na me de menti ase ni say bia wo suspect kra say oyire ene obi da na bia wo hunu say woni Jacob papie oba ya wo se ma me no na e bi kra no wa anworo ne ho wa anya hwe ya na nya wo ya na wo ho nya wo ya mako so di shema no hu say yes see na sete ya udi shema na on ye hwe a wo hu say oh wan ye hwe na wo so tumi ya wodwuma na udi shema na ye bibia na wo sare na wo ko say hwe aworo na wo stand dia hwe ne botom na stand dia hwe ne botom yes I see. But mommy way 2003 and I'm talk me plot. I want you kwanta. Me see me dying. Me share the lentil. 2008. Me for ba we. Abedu na mako. Kwahwe da na gina ho na ebubu egu. Balok. Mintimi to aso up to date. Enti o ya na mamubu afo na me ka chan say Felicia. My bo bra o. Me bo me bra na obo wato me. Nti may continue no be who say yes what so show your papa wa be ma dia mbaba bra Felicia on boom kra say me anapa ma ko me your operation no good 4 days na Felicia di nsuo no bucket akogina ho mama asa free won fa bi nko bi me ba ka o se da o mbra I see enti kwan ya wo fa so di detect say obi afa wo yere eyesa akwan no oh anything because Saturday no oba no be ma wo foro fa no na wo so fara ka ho a obanya yade be wo da yade no en unity at once ayana no phone sa hospital bia oba ko ya si ni na duro ono na asorefo no o mo say wo ma me be yie na ode ya wo wo papa be yie na ode ya wo no Saturday no ama yade awo oba no ho but amba at once no when na entina wo yire oni be ma ofro da oba masa o yire no force a won peni da so ne be ma froda na person ne da o be yire no won pere da na me fancy say oba no okay say wo hwe nyansa nti wo wie na so okopai so tabi huhuru mu nso a wo de ba be se be no wan so ne be ma fo ma ka chao o mo wo lavita bi so kura ho o mo display a anu no kwa na wo ba ka say yes we dey aye be wo ya kakra na atra anu no a twel
because ohona da no nsuo dada Lafinta no ye adwuma wo animu no anim no kwa ma anim no chi insha na nchi wudi wura mpe wo sha kwa chiri a oh what to blame hey wo so your experience o nti ma ko dia ko chef here dia hia me no pa no ni say me dia hia me pa no Felicia no onkwala no testing no onu na ehia me pese me boa me yeah dia na me pese me boa me but so say first born dia so sell yes first born there osami ne picture kura wa ha omo ni ne picture so ha na wo suspect second one na yin se no kura na me Felicia ya konta kwa no sa na bra so ba dia dance ye because of the mini hu ye no in fact na yen hwe wo yere penny e kwan say na no do fa so me penny no mako me nya so ba no bi enware biom akwapen se mbawuo I tell you Mary your friend say Mary and you wonu ho me dem sa womani me ankasa na me yi me sa dia womani anya obi dia ha me pa no se me ne bra no me ka kira wo sesa wo fie wonim ne se nsanom dia sete me ka kira no nso wo ba ka se wo ba to wo sesa no fo no o san dia gum so me ko no afa no ho siri no afa no frɛ no 3 times me ko wo afa ho 2 times eno ye Felicia dia na no afa Felicia ofa me ko no ho 2 times no so frɛ no wa no mo ne nsa dada ya no no nsa dada but me sia no obi ka se ono msa ho yindi nti wo ne try di se ansa na wo hu so ono nsa me no te ho no me no ono te ho no ta no mba hu se Felicia no msa no one day ana onene ma me te ho ba na no nti Felicia ba sore ye no na nsa na yi nu ana me yesi ahwe no mu ana mo wusu me ti me se me jama nkasa ade achi ana ma no wone sha ade a me chirin so ba onum nsa na Mary de no onum nsa dabi na Mary won ne ware mfie san mini Mary ya ware 1994 ana ya we first born 95 na mo wo first born 95 nti won ne wo ma san miensa no ye adwuma be isa bre no sabre na oton obi banku ana me nya no na me ma no jaaye ana me fa no na me no digwa o ye table ana be ya ba mba pam ya wo hono mo ana msa mana ska na okotechima na olori no ma oba na mabuwa no hono so ska no oba yare ska no ahye ana msa mana ska na ka bom akokurom atodan sene watan wadni na yadba ye koko no si onim ye ana me si o Mary nyame ntumi ya ba ye koko no menim ye masa menim ye ko sene menim ye ana o si ma me bi o ho ya farfarni o ba ko frɛ no ama no ba kira no ko sene ye ampara ko frɛ ma me na mama me ne ba ya no o ba kira no sa no ma no nyina no ma me ne kira ne hu wi ya no me ne me yiri Mary ya na ye mukoko ye koko ya ba ye koko no me ya na mba so koko no adukwesi ho ama Mary na Mary to ho no odi ne dwa nti the year 2008 no mi hu girl we no hu ai Felicia yi jai me yire spake me ka be ya ye o men se men pata no sukura ye o se ono de o kan no ka won pemienu o so won pemienu ma ka chere no se me de ya family disease me papa wo yire ba ko akonan me de no mu nyina so it's family diseases yeah so I was ya o ya dia so sukura se mi ware nka wo ho sukura mba ware ka ho o papa ware 4 yeah me de no mu nyina mu wu yakura mini na ekoye omu ayi you see so onono de awo ho be Felicia dia no ntiase no na che say o ma ne ko yeah adane takwa no nyina no sort of I the same thing say anka Felicia samne say no ya ba pepe info no mon ka no da bi ya pepe info na mi ni mere bosua na ya ntenasi ana ya ma samna ba police case ana telephone ba chimi ekutu ni ba ya wo ho a o san ko report me
for no samba chimi ya de koko to me ya court ana court say asem we de omunim asam no but nini na chi unsa ye o ye o unsa ye o se ka say ye amati ase Matias pa udo wo bi pa no ni pa kro no kwa kofa bi obi fofora ka ho unsa bia nam ase Felicia ye ahye wo ye o so nti sa na wo so wo ye na ahye wo ye ono no dia ya no kure me nka say dia me ye ya na anya no kure me for ba na ema me yire papa ja me ana na me bra ni ono dia ya no kure because so ono no wa ye no ho ade first one there me ya no ho ade but we no me ya bato no Jacob to no ma ka chere play say me ya ana me ya na chena me ko bokoko no ba wa ye pure sa me ko bokoko koko no dia me ko boy me ba na me protect me boabo am ho say me ko ye oba we hu ade no ana me ba ya na me hu say o ne pena dada ati me da no with that time say na ene na bibi kasa chere wo ana wo hu no say as a mer yi Felicia she na nya yi no ade no wantwa na abo no wansan kofa yire dada na ya wo wi sabre so na Mary so anya bia na ana ne me don wale up to now on worry kofa wa de ma ko ayasa me boabo am say me pepe yin for ko nanim afina oboabo yeah because anya sa tan mini wo ho no sa ta so nyina obi ani ndia ya do sete obi ni ani ndia ya dwuma no sete oba we mi no anante because of the platform nante yakwa yi a me se yankwa o si dabi menko me ndika baba on person no be na ti ba obi ehun say wo kunu no me yakwa yi na se so kura wo ni sam yem wukunu me tena ha se wo ba tra me ncha no da onye one ne danfo no Joyce no wo hu so mo afiri be ma we mu ho no mo ko hanko ha on tena fa ko ana ebia se bi onu so pe makwa ha no ebia wo no so wo pen nka opende bia ena wo so ntumi mfama ne da bia nti no enso no the on the man no enso no mako opede bia dia one day no kunu no off day no da fie no anka da ne chan so wa akofofra makoso ndem so won pene sa dia na kire say won pe so that dia mi sram no mako yenye dia ne no pepe se dia ne hia wo dia na kire won pe ne bia mo wo pe sa wo ye dia ne na atwe ho firi ne ho dabi mintumi ntwi ne ho firi mu woda nkwala no ewo ho ba dia ni kire say nkwala no oya media me be so ni mienu nkwala no mo nya media on fan kwa manora na me sum ye free na me samba me bra na on so samba bra mama enko na me ni abe ma kwedi enko ma ko adam ye later wajum mo adanu ye late yenko na casco yenko je edupa your friend her pasco herbal capsules brebo mo afo edu all right iti ye beda etiefo ne ahwefo nyina ase na ewie na casco herbal limited ye de adura ne din de pasco herbal capsules abadwa so na mote yenka na ewie na ene no ye be sha ase every news free the health minister within the week say about 19% of Ghanaians battle with kidney chronic disease. Yes, about 19%, and it's a very huge number. Yes, the biana yeta eba mukasa efidie so a yekasa the rate at which enyoma esi ekọ innuane a yedi galamsey ene adene no. The rate at which liver conditions and kidney conditions ever rising in the system will be very high, and it's the exact thing happening now. So the health minister from Nidex, 19% of Ghanaians are battling with end-stage kidney diseases at this very moment, and it's very, very alarming. Yes, it's very, very alarming. And now one thing they say, nipebiano kidney ene obrebo no etise inamfo baako affected it's so easy for the other one to also get affected. And intina I recommend a draw her Pasco herbal capsules. Edemo bia say to anamo ne kope edroni bito for any chemical shop and as a pharmacy. Obokwa kope edroni bia to said beya ebebo obrebo no ho ban na enkofa or how eboni bia embra.
Nti ye de numbers no ebetu dwa na ya sure say obefrɛ ye numbers no na one ye edi nkomo. Numbers no 0557 0557 45 45 35 35 79 79 0557 0557 45 45 35 35 79 79 and now 0501 0501 45 45 92 92 55 55 0501 0501 45 45 92 92 55. 55 Yes, it's when your numbers, you know, anytime be our friend, you bet me no edding come on now. In church, movie and as and be a opposite if our pum den hone or bread war in you mahono, yet me no eddy in common be beer to me. I come. Yes, it is still on the case at hand. No, de bia eyana meta ekase onipe bia no. About these disease conditions, that's talking about non-communicable diseases, even kidney issue, liver issue, hypertension, diabetes, near air part. There were 4 major risk factors a predispose a person to it. Talking about alcohol intake, smoking, physical inactivity, and dieting. Ebia obi etie yen or hwen wa onom nsa wa amanfo ewi onshibi, but the major issue ebia aduane a yedi ekoyemu any the way exercises ne ade a yentimi enye enka ho but ene no ye be focus on aduane ene no nnuane a yedi ekoyemu bebre no most times na doctors yeta advise a patient and as a client say onipa biara de wote ase a wo se wo ma aduane a wodi ekomu no eye undro na undro enso so eye wo aduane standing to reason say bibia a wodi ekomu no also o make sure say is healthy said the be a eno ankasa no ebetimi asiesie onipa aduane na mfa nsunsuaso boni bia embra but it's quite unfortunate say enei no enioma so a ekuyen ema yenyinya saa yare basa diabetes, kidney issue, liver issue bebrena is based on enioma yedi ekoyemu. Yes, it's based on enioma yedi ekoyemu. De bia na metaka em say be 2-3 months ago FDA for eyen hwehwemu no omuhu say atosode a ewo yen market any ade no is full of chemicals and toxins. It can be related to so many things. One where the days are na ekuafo ede organic manure ana edua enobaye by enenu obi etimi kobo spray ade chen ya na or te aba market aba beton chemicals no is still in the product ye kwa abonte ekokoto a is these chemicals ana ye consume ekoyemu kakra. Yes, obi enso so wo ho a nioma a omode hye enne fish ni ade even ebi mu craft fine house ebi mu de formalin any ade ehye nam ewo edwa so wo mo ton palm oil any ade ebi mu de paint frafra all these things chemicals iti enne ubetima ye wadwin say oh me de me ndidi wa abonten I want to eat healthy inti me ndidi wa abonten me nto aduane wa abonten ba bi a wokoto omako onyadoa o cabbage carrots any ade no the conditions at which a go through and san omude back markets no eno na a predispose to all these chemicals and toxins ekoye mu so a nipadua no emu akwa normally it gets affected yen brebo. Yes, because brebo no na e break bibia down na de akwa o kidney na ma kidney no so asone so this or how ewo ade a wudi ekomu a brebo no na it gets affected. And all the time we advise our clients konokope hepasco herbal capsules ni bi eto na ebeboa wo ye pa ebeboa one ashield against any side effects from yare bi to say diabetes, hypertension now one and to some extent it affects your liver. It's ono medro no ebeboa ashield against these complications. Say enkofo how bone enfambre obrebo no de etoso mienu eso ebeboa ma brebo na adwuma e wo say etimi ye wo onipadwam no etimi aye ama impo mrofudro na onom no etimi aye adwuma ama ti aduro no ye recommended mo obia e wo say efie bia mu no utimi enya bi because enei no nnuane na ye di ekoyemu no it doesn't help our system. Inti uhia these kinds of supplements a bit say hepasco herbal capsules sa obenom onoma na esiesie brebo no na ebo onipadua no ho ban enkakran de bia meka say onipa bia no se apom den no ebe kama amawa
majority of it is based on obrebo liver because obrebo the functions and role are a play away any pedro a bro over 500 functions. It is a brebo na juma e was say no e kama ma apom den any bibia timi kama ma to anamon ko any chemical shop and as a pharmacy na kopa aduro ni binto said be ye beboa afei na ebi muso ne ye maame no ma omo ton plantain chips e ko ntokwa on the social media say omo de rubber e fra anwa no eche say e no kra say e wo musa eno so is very dangerous to our health because the chemical components are what these plastics in the mono getting into our system and also very harmful to our liver. And there is a rise in liver conditions and kidney conditions. A drone konoko pebito, ebia wutie o hwe woman na ona se apija na wafu ahye obekọ ebimusi duabo but majority of it ebetima yes or brebo no or how bam what experience a dear friend said jaundice a woman wani ekosua no white aspect no aye yellowish in color wako ayaresa bia doctor akacho say obrebo no srade aba betare ho a entimi ma brebo no nya adwuma se de wo se etimi ye edro ba akope na uhia hepasco eba capsules no ebebo any viral infections related to liver edro ba akope na uhia hepasco eba capsules inti ye beso etiefo ne ahwefo tutu anamo ne kope bi ye numbers ne ebiem 0557 45 35 79 0557 45 3579 and now 0501 459255 0501 459255 we need a number son of friend na any ending komo entina o ma wo apomuden o hawo na enkodum pompon so a doctor beka cho say liver no aye cancers and now liver no e faili Ghana ha say yentimi nya ho hwe age say ye de wo kọ amanone na a car obebo no ebedo so bebre nti enei na apomden no eye a bit okay no anasa o hawo na sha ase say e develop no to anamo ne kope hepasco eba capsules ni bito said be beboa na apomden no bibia ebetimi aye kama amount nti eduro no every chemical shop and as a pharmacy a obekọ no ubenya bi ato na Ghana ha no yabo ahwete ba bia esan say FDA for ede omonkrata etintim so na Center for Plant Medicine Research aye hwehwemu ehu say is very safe for our system ninte no bomodia ne kope bito wo amanone ne ade nyina ye besende ede amount womo akra obetimi akọ Okashi drug lane Hallows Herba obenya bi ato Alajo dependable herba Tribe of Judah enso so ewo kaswa ehoso so obenya eduro ne bi ato wo koforidua ne importamu a okọ Casco Herba shop ehoso obenya eduro ne bi ato aye yankase shop even Accra Mpokra Mile 7 Presby Junction Casco Herba shop ewo ho ubenya eduro ni bi atu won dodo so e de egu chemical shop anase o pharmacy said e be ya obetimi e de aboa amanfo wo kumase ne importamu a Freddy Mens a okay wo Misty Herba Danny Herba PFA Pharmacy a wotafo e ho so eduro no benya bi ato ene sofo line tenatet herba eho so eduro no obenya bi ato nkokọ ne importamu okọ anti ankobam anase Ekus Pharmacy Cape Coast Salamat Herba any Busi Pharmacy takrade ne importamu AAA Mensa say Charles Pharmacy any Kojo Chrome Pharmacy tamalene ne importamu nyina Zoe Herba ni Socrates Herba ekọ no nyina no eduro no obenya bi ato iti bomodian na enei no kope hepasco herba capsules ni bi eto se de be ye beboa ama wapomden na ye kama ye sorry so no ye de numbers no ebeto dwa biem e bia wanti bibia ase o de frɛ na eni ye ndi nkomo ana ba bia wo no ya mbo hodin a obenya eduro ni bi frɛ na eni ye communicate se de be ye ebetimi de eduro no amount ye numbers no 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and now 0501 45 92 55 0501 45 92 55 na all about hepasco herbal capsules you better etie for ase okay yeah that here for ase sanso and I am wakwa bade ba Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu Nsem dwumadi no na wo hwe na wotie no na me ma narrow prime what's na wadom enye nsuo bia na nsuo ensuo ye nom abodwo nsuo ye nom kama ye narrow prime water nti misra wada odofo enkoto nsuo bia no mo na yare na doso
ɛno nti nsuo baako pɛ ya wo behia wo bɛnonom na bibia betumi akɔyie dia ma kuriyo ɛyɛ Nairo Prime Water pebinom na abadwa so bɛmfie dunie ɛnyɛ nsukitwa akyɛ papa na ɔmafo agye atum ya yɛfom sɛbrato ɛno nti adaworoma woyɛ wedding engagement ya woyɛ bia ɛyɛ na woyɛ woyɛ nsu papa na ade asɛve bɛsɛ wada nsu a woyɛ Nairo Prime Water ɔnsɛ nsu no ebu akra na obi wɔ a wɔmpɛ de ɛhyɛ fridge mu ɛno nti wonya Nairo sa no ɛhyɛ fridge mu kra no a ne nom ɛyɛ kama beba menkɔ ahoma ne so emra sisia hello Felicia hello Felicia hello Felicia memwa hello Felicia hello Felicia Yes. Felicia what's a menka Felicia won't a menka Felicia ma kosi won't a menka Yeah, I said yes, I want. Yeah, can see a Bessia, not then one may. I'm here to hello. Hello, Felicia. Felicia. Maybe I just Felicia so and say, oh dear, sign here. Na friend be a mamma. Na me dear, me who say what say because me who did be a what background wa Felicia Becca say on Temenka. Me had de be anyhow. Anyhow. Hello, Philly. Hello, Philly. I just said me take a okay, so said ya kaka me say yes, shall son ye beshia. Now then. I'm not going to tell I'm not a question and say me to member. Yeah. This year, when you send a crab paint in a 1% bebano. But I say, they say, when you need some bano crano, a bepie, enter the 1% bebano boa paye. I'm not crab. Oh, and no cressa when a bema to an abema for Francis half hour. And then that I'm an animal friend and it's taking me. A big guy. Fisher Berman says, I say, what person your DNA. I thought I saw it. Or your DNA. Was also second born and then idea. If I mean 19 years, I thought I saw it. Mrs. Samis or person or young Cordano, where your DNA. Oh, kind of hobbit my. Yeah, na say a pastor see and who can you now bet you? It is an crabby or one work on a preco. But I say there. This is a yana pastor show, who bet you can't no crowd or I can preco near Quaboca. I make it quite all now, but uncle. Felicia, I brought wish you some men or no one himself or you're. I mean, send me by my who's over. Oh, wouldn't you saw why you didn't also tear say so on a better. No, one touch who's over. You know, so when you saw why in our water account. Also, almost the other thing, the other now. But I saw one about remember frozen and while no touch. Okay, and she says, say, me fan say, why worry? Na Bemanica so worry for Fraka, who would you how? What about my share the same, honey? On what I say, you papa one about me just say, so what worry na Bemano, who couldn't castle or worry for Fraka, who how? And I'm a silly party, so that's my share and quite and okay, Mate, and yeah, not just a West Ubo because now on in a year to come. Now, no, Chemusa, mo firstborn, no, mo braya pa. And son, Munya, because one casa will catch and say, I won't what they mount, no cray. I want me, the senator, better than one number. Many children and a chain, one and banana maker. The senator, you couldn't.
You want to win and let me tell you, my son, cry now one pera. You may want to say, now, Walana, I'm a cocoa. Nasa Same onye wo ho ade but wo na wo mienu. But I say, Mrs. Same, wonye wo ho ade so ne na wo mienu. I come in the Tinasi. We know it tonight. So now I saw I am who are there. So I would too know I am who are there into my child. Now there are many actions in my maintain fear. Maintain what in the baby and the baby. Nasa arme ya na wesrem. That's what I say. Arme ya onye one na na wesrem. You know there. Arme ya onye one na na tisrem. Na one na nti wesrem. Menene na arme ya no onye wompra. No onye wompra na da wesrem. Na menene ana na me bisa no. Menene why na tena wati baby me so me baby. Oh na legend so eh. It's agreement be ambassador ya da wale ina metamese lewo. Okay, na sa wona na twempra wosrem na montamu atete na sanko asan ya bakumase na waba benya samede ya arme ya ba ene ni sanka asan ne ko nante biem. That what say? Me say woni arme ya twempra e wosrem ena montamu tete na aba kumase ena waba be hia same enti sa arme ya wasan ya ba kumase ade enti na wasan ne ko kasom. Mene na say dey. Woni na kasom tema arme ya ba wasan na twempra. Adana feze no de ba na kan say wo ba ho feze no wo ba ya wo ba tuna akasakasa ba ya wa am hobi. Ba sana woni sana woni ne wo ho ansa ne wo ba fia ma akasakasa ba. Arme ya yi ya kase semu ba ya abuabo ni fie wo na wo ho. Abuabo na wo ho. What's that? Let's see now what's the ba ha na ni baby ni baby na o se. Wa na o ga se refia na na no nya na aka che se arme ya ba ye no woni no na woni ne sese o kaka wo no da. Na pa che se se o ba ye no ba sia na kaka ka se ba ye na wan ba bi. Ti arme ya ba kuma se woni na na. Ya ba ya kwa so e twente na ti da ya ba ha ne de na ni baby ate. The first time o ba mo ho no. Ti me say arme ya ba kuma se woni na na da. Woni ne dai. Woni ne dai. Woni ne dai ana woni na na. Woni wa ya. Abe say arme ya ba kuma se woni ne dai ana woni na na. Awo he. Bibisa o ewo ayi ba bia na ote no. Wa ya tie. Enye ba bia arme ya te na hefa no no beda. Na arme ya fie ko hefa na wote. O bisane se hefa na wote. Enti upa che se ensem ya same kan nyina ya tro. Since I woni ne try ye no be ma bia ni ho a wafa wo. Ina me se mama no kwan na won bodia. Me ti apart from arme ya Jacob ne ho ho wa ka nyina ni ni hie. Ni hie. Ma me kan kuro na wo ben. Be ma se de na ni si abere no. Mo mami papa mo mami. Na woni se wan kasa woni se sa won pesa me a adenti na ahyase na wan ka che no wan pe ne ba bia ntra ana na wo pe ba. Me sana ka ne ni hunu me so me sana ka ne ni hunu. Wase nye pe na wo pe. Etu woni ni hunu na. Na wa pan me. Na me sana ka ne me sana se ama we wo ko ni. Na sa taxi driver yi a wo ka se wonua wonu anye wonua wo se ho ahwan ono so anye wo hwe ade na ture bia wo nse kire nka no kore emfa nkire no wa anya na hwe tete wa anya na hwe da mfiti ya na me sesa me na ma fi ho. Okay eno aye di ko no wo se wo na wo se nka wo de same ba na nye ono na nka wo so de wo ba mebo a di entia o se me na na yede ye di ko ma no wo se eye wo na wo se wo de same eba ha enye wo no di enti na wo se nka wo na wo de ne ba di enti a me me pe kwabra na ayi baby obi ba tena se tene ne sa na se me si na ba gina ha na me se na ma fa na ba o se me se sa me na ma se sa ko
problem bia na che se na ma fa na ko bia na che se de what ya se we ja no me na ja no what ya se wa ja no wa sa ne ma ko ide se ne we si ka de won sa ma bi me kwa ne yere nti obi se sa wona ma kwa nya sa won ko aduma na ma won tu na ko bia won se sa wona ma me se na ho en wura na sa de wo ye no na ti ya fa ko maduma na me na ja na ja wonu akasa so say baby a we ye adwuma sese kra suspect we ne wadwuma wura no ekuno no enti no se wa ma osika se wa hye wudwa se nka ye adwuma wo fie ade na won pese obeye na asumdwe aba ade na man pese maye wose wa same wo se edwa ba ni dwa ba na wo bi yedi ama no ane pa cho mo bre tie ba he se container no wa file si ho na me pese maye na obi dwuma na me ka mo ba he Dabio na me kyerɛ sɛ adwuma dodo enti wo pa kyerɛ sɛ wɔn hyɛ wudwa bia wɔn kyerɛ tika bia wa he wɔn hyɛ wo edwa bia na ka ndiketi etse ma me ton bia dwane na enye me fa me from duru 10 bars o sa be duru be se be so me efia bi fa no aka ta to ho no efia na ensan agye ni ko sa me na so me de ko atuma sa me na me fa so ese wo ja ya no transfer scan wa ni di sini na ho na ko ni ko ni na ga di sini transfer scan wo ja ya no transfer scan wa he me na me to ya lad bill me na me fill gas me na me to ya school fees me ka sa won na won me si wo wa ba je na me pese na ya no me pese na ma di ti ne di Debi on se de wo kunu sitie no se wo pe be ma no a obi okra na wose manya adwuma tena fie ba we de wo hye wadwuma wo se ne wo pa ni se ube wo fie na wa ya adwuma ade na wo nya sa because me ba Felicia adwa no awudie no wunyi mu sika afa nya hwe wonu na ye bibia wo fie enti ka ha on se bibia wo fie me na me hwanka e so me di o mo ta de hye uniform so mo kwaboa me na me ton na makachi ese na saya afra hospital he must be so no on never try dia wo de ka afra no for no me di ka che de ka bi o mo ko so isi mi ni ko ja na be so no so a na me pesa ma no o jina mo ko se ya mo ko bo so na wa dwuma wa de bra na mo no koto girl school uniform no boy ni the same thing aye Felicia say wo ye say dia wo ni say wa ma atafo anya no because eye wonti e na ne first wife e ko ye odo a wodo wunti enu nti sa won so de ne fa kwai we so a na wa matafo anya no e me pa chama fa na sa kwai bia so na fa na sa kwai bia so eza utu ukwa be bia won pa wa fa won tuna wa onu kwa na wa la enti da be say we say we ya bane bia we dia bra na ya tama ma ko omuni omu bato ofo omu ba kira odi awade life tie na wo hwe awade ya wo be ma betuma tena onu kwa na ehia mi wo se wa mba we gusta ya tira TV no so no wo bro ye and ye be kwa kwatwe no firi aba TV no so no wo sense ya na bra no mo to ofo o mo kira odi a oba no be ma timi tena no ni antena ni anhwe nkola no wo se wa mba ya TV no so no wo cheye me da bin ka ke nkwaye nhwe nkwala na te me ka se me de nkwala ko bebi na wo ta me no nka wo kan wo preparation of an nta wo di ta me de odi omba ko adie bi o wa wo so ya be ma na adie a wo ye wa Felicia one be ma yi wo so wo pese o be no monsa en say wo nom adie be ma ne mpe na wo ye wo no monsa wo do mana ka wo Felicia me say wo no monsa wo ba consider nkwala Felicia nka wo ya sa adie no Felicia woni ye nyina ye wo kunu ne be ma no esi ye nye no ye enti be mai wa catch one wo say on pesa wo no monsa ensa wo da so nom ana waja Felicia me bisa question wa ma to o so ye de si ensa wo da so no monsa ana waja e da so no monsa wo no ko wo no monsa wa no so wo che do wo no no monsa me bisa question me bisa no me say wo no monsa na waja wo no monsa ko la wa ti sai Felicia wo no monsa ana waja me sim ka ta na enye wo no ne dia na make me bisa question me say wo no monsa ena ke sa na ko ka na
and son one nom and now one nom. Do what they Margarina minimum. That's a real minimum. Mina would did my time and you are not and you are not there. It is almost all the matter. One woman said because one now one person will bet ye bemana some ya one person will ye now who ye a bay ye. Besides, I want to say, read out some Miano. It's a maybe so say, Berman, and you won't pay Berman. What would you hear a friend and the we here? But say, one said, one the woman of Brabaye. One who wouldn't and a woman of Fisher, who wouldn't do a Jana yere. Who wouldn't see and Jana yere. What to me, and when you could learn a Maria, what we saw one corner before. Before I tell you about Damana. It's not good at my dear son. One more day, pa. Nobody coming and the corner method. And I know Bemanica Sembicha and Rana will catch in a queer. A bedroom bremu day no, who woman in our one chain. Let me tell you something. We are now a map to this and nobody number kuma aya den. Naso a brad ye mua de baban Felicia. Who woman in our one chair. Let me tell you something. A bre mua de babano, who woman and nippanu bako crano. Oh, penwama na bawacha so sure the amawanum. Who will be our one chain. Eti Mukwa, Muma woman to some mumasum. No ma woman, almost that catch us a man, now she about 2 hours. Woman that catch us a man, Mammy, I want to say, Yami about Fefe. Okay. Yes, a men's vital. Again, my franchise from Coin Free Prem Sign Group of Companies here, and the Siemens Vital Herbal Mixture, and a capsules, and I feel a pre-care natural powder, a dupano about a jama so ye dear. Would you now count one hour? Again, be which is no. Now, what the top high enough, what you pre-care natural powder, and be at the account, Nipediano, and was a brano be a woman here. Now, a Phoenix Kawanwa, I did a pedianima fan in a Pia Bontima, Pedianum Daho, now fair again, so where you see me a dear. Ede amao enunti ena doka dwe ho aye ni prekasa so faso wa yam prekasa ne mukumuku ede aguade kama madi atrahye ho ede amaye se anye prekasa powder no yesa ede gu nsuo de mu anapa bia na yanom edru untimi de sanso a wo so wobetimi de afra aduane a wodie na wadi ebeboa ma wakoma no aya na ebo periperi no ni nyina afri ho wo san wonan no a eya na yetitiri no ni nyina enso ebefri ho wo so a wodie no ayesa wonyem ena ya na mpempi no ho so moja swat ko hospital e catch us up for moja swat ya e pre-care natural powder no we prekasa crogin bibia mfra ena doctor ayam ne mukumuku e de amaye se ni padua no ena pese efi bia free ni padua ni ma e pre-care natural powder no ena e di sa adwuma no say diabetes say hypertension say kidney usan na temache bia ba ho ni nyina e pre-care natural powder no ena e di to ase efri ni padua no stroke 43 o wa stroke wa che wa ma wonsa da ho onan ontimi maso nko ba bia no anasa se be wano po na achi mu a e pre-care natural powder no ena woje ede aka agan no ho onu wi awankasa obedi adanse stroke no a eche wo no wano no a achi ne nyina betene na afi wonsa no da ho no betumi amaso na wonan ne nso betumi ede esi ho anante adwuma ye pre-care natural powder no eye eno no se ye wuti ene ya na edwa ga severe migraine ene ya na wo so ne nyina woje pre-care natural powder no a ebeboa ayiti pa ye body ne nyina ede efri wo so ema ne mema mo so mpesa sade wo mafu mu nyina twe na mafu ye tra na mo sha atade aye fe no mo nyina mo kwaje ye pre-care natural powder ne bi na mo nso mo fa ngunsuom na mo nom utumi nya ne sanso ase dem ka che wo na wo sa de frɛ aduane a wodi a na wadi be kama ama ne padua na mama ne fi nyina epia bonti ye fi na pie no na ya hra ma yakoma ene afa ye kidney ne nyina ye yi awie no na ye de agan no
agan no doctor aye ne kama de amaye enubina ene hahama ena do ka keka abomu a wode aye Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules agan no eno nti ukoje eno so eno adwuma ya ene se eyi yawo ede free nipadua no be free tiri so ekwaka wo nase ba bia yawo bia agan no na edi wakagiremu eyi yawo na free nipadua nim ede ama wode a wo be ya ene se wo to aduro ni bia obefrɛ yɛn ofrɛ anu aka ho na kyerɛ yɛn na yɛ hia kyerɛ kwan pa befa so a Obanom Edwini. Your numbers now 0244 718 557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 and I say 0209 288 288 0209 288 288 enti mema no a mo mema ye ada fom kura sisi yade ama bebre mema ye atofom mo mema ye asai macho mo kwaji aga ni be yensu ne topa ye no age prike natural powder ni be ede account be me bedi wakagina mu ebe yi usisi mama nyina ama sisi ni mada ho be ma so sisi mu da ho betumi abo adwuma hie o mema ye ne be kosoro ama afedi ne atoto ni nyina betwam na wo ho atumi ato se ye oto asentini no ene ya na mpempi no etwen obi wa ne to honam na nkasa ene ya na ye ne ya wata so ene kuro wo mu na ya wo mu a eya agan ne bedi wakagina mu agan no a eto sen na akodi padua nim ekwo nim na akọ wata so na akọ oto asentini no de atwe wonim no na afi akoyi yaw ni nyina e de afiri wa ma won so ho atumi atosa ye wonan no wonsa ene ya na ye otitiriti waposo na ye wo ya agan ne de adwuma ya no eyi yaw e de firi nipadua ni mo chibramo no ene ya na wotese ye wankasa wo ma eno ye si ehu pa bi mu de wo koda na dwokura wontimi nkoto no ada wo just wo to no ho ne wo kanjis wo to so a na ne obehu anu de da ho anu afam wada ba chokoto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules agan no na bi nkonya bi okwa woji nsuo no na wade topaye na afa waje prike natural powder ne bi enso ede aka wo bebo ama wachi bramo emu yaw ni nyina afiri ama wo etumi ato emanu amatenka atekono emanu amatenka atekono a mema no magan no moto o magyan no sen na eba na mu dwan no e pa cha oba afefe kwana kwaji agan ne bi oje ensuo no na wade topaye na waje eye prike natural powder ne bi ede aka wo ebesiesie wo mayem ama afa watenka wakono no atekoni nyina ebe basoro ama be ma no to agyan no a na so de ahia no na anigye atena fi afa afichikro mama ne hunu e ma no amokọ afichia na mo bobena ebi de e ba sope ebi nso de moja ne ba etu ma ne buru so na wo fa ya obebremu a e Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules agan no ene wie ye ka form ase kotobi oje nsuo no na wade topa ye no waje prike natural powder ne bi e de aka wo to wie ya frɛ ye 0244 718 557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 and I say 0209 288 288 0209 288 288 edro no yade bia ne kwan abefa so anom no ena de bia ka so tumi no medro wo kwan aka nyina eti ne ana numbers ni hia ya ka kire wo no oto adro ni bia na wa frɛ yɛn o frɛ ya me ha na ya me ya ni a kire kwan abefa so abanu medro no na afa aduane a wo bedi kwan abefa so adidi obu ha na didi ekura anya ena de bia na ma yade aka ne so obu ha kwan abefa so ye na adwuma obu adwuma no wo pagya ne ma kwan abefa so pagya ne ma no ena ma sisi yade aka wo so nti oto adro na wo frɛ ya ye be ma wo sa kwankyere ni nyina wadidi me be boa na afa ya ma kwan abefa so adwuma so pagya ne ma se na be ye be boa ama wo no maduro ne ka ho no na aboa na nipadua no emu adwo form na bibia aye kama aye agan no a okwaje nsuo no na waje topaye no na afa waje prike natural powder ne bi e de account doctor do wo no pa wasemuti edo ne de Ghana ha wo ba bia okwa pharmacy shop ne herbal shop e ben wa odi okwa so Siemens Vital Herbal Mixture ene capsule so to be caso aso do wo to agan oje nsuo no na waje topaye na afa waje prike natural powder ne bi e de account tafo
New Road Junction PF Pharmacy wo ho eno ti mu amotafo no ne mpata mu nyina mo kona kache baako na wo pa obenya ne miensa nyina e de ama dodo mu so obenya e de ama Colina Keba wo Ashtown Hame e wo Asafo Freddy Mens e wo KO Rock Pillar Heba enso e wo KO Cryfo nyina mo kɔ Repast Ventures o kan shi drug lane mu benya dre bi na mato hambo madan so e wo Ashama Pena Heba wo Cape Coast Jeff Heba wo Mankasim Akobam Heba e wo Enkoko Ja Heba so e wo Ghost enya tan we ku aga na ha de ye wo ba bia tu di abaya ne so frɛ ya aka ba bia wo a ne a cho ba bia ben wo ne wakoto aduro no mema ne titiriw ye ba ma bu wo ho a ekoko afifiri sɛ be woto ukɔ toilet a uboza na ukɔ mu ne pia betete honom na afi moja pram wo kɔ titiru kwana kɔtɔ agan ne bi cement vital herbal mixture any capsules so gi ensuo no na waje capsules no na waje pre-care natural powder ne bi de aka hodro ne ma ne mema nyina na ye nom ti awafo no to na atɔ dɔbo wo nom no na ma ho ka fo ne num bi na afi mo na nipadua ne madwom form na fi ho ayede ye se wo to wie ya frɛ o frɛ ya ko mo wo bia ye ne obedi mema no brotherhood code bi ho a ye be bie so enso my numbers no 0244 718 557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 and I say 0209 288 288 0209 288 288 Shannon so do na bi konya bi oji nsuo na gan no ma de topaye no enso e de account no de pre-care natural powder no e bi e de account to wie ya na wa friend SMS vital herbal mixture any capsules ya just say agai eto say let us say higher community 7.9 FM on your TV say on your TV okay bacho. All right, enti Shannon Suma me na me ma narrow water and prime water no na me catch yourself pomodi ane no bi na unya bi no no sa no asaba ya ade achi a wo be de na betu ya kwa adwumenti na wama wonsa aka narrow surge energy drink ne narrow surge energy drink no kwasem say ye kama angaza say wankasa wo no ma otu zampa ohuna masisi ho so o kwada na say wo ho mfa den so ade achi ye wo no wasore waka woku adwuma no nti narrow prime water narrow surge energy drink ekabomu a na bibia ayeche Shannon son say ebra onom narrow surge energy drink enafe narrow prime water no na oboa ama obia wanya breast cancer no yetumi ahwe yade na fe so oboa na yetumi asi school dan abrebia afibia ewo community bi umpewe na pede ubenya bi obek enterprise park no market nyame doben ewo crow from DF support enterprise or just so Grace enterprise ewo stress so Kofi Jima ewo daban and a true oak ewo Ashtown for 0594 068560 0594 068560 makacho si ebedi agro papa no wo phone no so no udi agro na fe wunyeska udi agro na wunyeska Ghana dropable money basic cash yo basic cash abama menu mienu enu nti say no udi just dial *245# na ubedi agro no nti agudie ne yemiensa Ghana jollof gold mine and asset trotro say Ghana jollof at dial *245# na what's let's Ghana jollof no wapeke wo secret ingredient right destination what you should stake no sikano 1 cedi edikosi 1000 cedis na fe wa confirm amount no na wabo wo pi no na wa start say wo pray amunu wa no ubenya SMS afedi na che say woku animu *245# and also gold mine na and also what select wapeke right location no na we stake no na fe wa follow sa procedure no na de ko wanim trotro eno so sa na obeye no hye so ema ye say yen ka cho say ye cash out to be enable no ye betua ka directly straight into your momo account na che say when na wo kro no weekends no ebeye de basic cash eno ti bomodi aso obedi agro we be basic cash fast easy and accessible to everyone national so say Ayona pharmacy yen ene de gyneke aba no kwasa say gyneke de ye meto no so a na masori yo abedomo ma kama papa enu nti bomodi a na ema won sanka gyneke no bi ye de ne syrup no de aba ni nsuo no aba enu nti no ne no so kama na Ayona pharmacy for de ye ni mo ma ne ni mo no pa ebia o menses no
eba ne na china no bo se eba ko na we yes we save sika na so na we save yade eno nti no bomode asa onsa beka guy ne ka bibi efa oba wo fiti kro de ene ebe so wo program no one time quick and the amount that just bibi to me I was I call you bra oh bra kakra obeti ame pa what you when so enu nti me say wada wo ba so wate ka atekro wo de ye guy ne kesrop no ebi o ma me anasa wankasa wadru men pause na just menopause no me say wada dru wato bi aso ho hyehye wa ya se ho na me obasa basa enu ade wa hwe ya ne ya bo bayi wo de ye guy ne kesrop na shane so the only munfie du mi no ontimi enfa bi for 0597216047 0597216047 and 0597216037 Pastor Julius Akwaba I'm Joshua na nekua Akwaba Joshua eya asemu ade abeye eyi ana me to ka ade abeye kokoti a na kasa we su na no se afutufu na de agunoso eti na no aye den no aye den obewu obewu na yesa na sa ya ha ya bo ni pa chance ese ni pa ze wasem bana ya kaka bin sama wa na wa nim de ntia felicia asa ene no na no aye den sa je se eja wo etoto menu wi so no man sa da me bi sa me so to be am me do be a make ka bi a kira na ya de ya ba ka kira aya pasun dio na de ya ba ka kira no wudu ti si wa si bi so da ga was eye wurade yesu ngofo we wo jimi sa no wo sa tina ho kaka dia wo pe wo nsuro mfere say areme yaw die wodi last week class areme yaw die wodi na dia wo be ka fere kra na ka fere kakra ya akoma chadi a mrofo ni bi ya menstruation so mo ya me ka say ma me no ya baze be bom wo be kan fun akere meka bi akere wankasa amo we did you better obi amo ba ya be bom no mo ntrase mo fa na mo se bom he no ho gbe na masa wo be kan fun akere wa he ye be kan che wa ye se ye ti ano ya no yeah chani ya she ho 20 ma felicia ni e wa gro ma I'm chatting for. I'm chatting and I also be Sanjay's Laundry Services. On the semi suit now, my Christian service. So, I'm gonna see you and so ma I said, Same Adjano. Hey, On the I don't know, catch him say, I dear Bakwa, ya pie a yidi. Sadden the Anna, me per se and tea, Sani Manasi. I do baby Anna. On say na o ka se man de mo no akokwam obi o ha nkokwa ne sa o say man no mo amukra ma gya tum se be ma de obetumi ya David o Kristo sum no na ama e ma na ate ase na first no eye ya obekun eye ya obekun on say ye te ne ma bi ase se nyame so mba ye no aba be ya ma se sa ne o wanya hwe fa ma nyame fa che ne ho ko ne ba mati ase ya ne sa omo ebi shadanti ase sa wo okay very 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 dangerous ade ya and I won't say o no o ne ire o ne tie ba wo nti ama ne oba ne ntem ate nti ano de yebeba ho ma yemfanya de yemfanya ne be ni say ya no mo so mo pe to krubia atwa round bia mo be wuram to krubia ya no se kosua bia mo wuram ye nyina so na hodwo sa da wanti o se be meyere mary oba pa ye me de mensa wo mani o se me na de mensa ma sa na se o se de bia ne fi aka ho edu lentil that time aka ho o muntimi nto aso bia me se me kan wa kire mema de bia se enyo oba bia na e ware no kwa itimi bo brama no ye sasa me na me kan na me gaze me se ma nye oba bia na e wa enye se o ye befo nye se bia but oba no wo bibi di na chi a e ma brabo nkoye
Ti say wo oba na nyo na hwe onyo na hwe mo onyo no ko na at least omo wasomdwe timi bo brama in the next 10-20 years matimi se fie moto ka mo ma eno nko no e plus go wonu bi ko ware bi o ware no 20 years and what to ka wasi fie ono plot ko ndimu se bi nyesa wonya adwuma oye adwuma but there is something about obana emwa no man ntimi mpone frustrations and talk at the attempt agasakasa it dey be we need the right frame of his mind or dey mobra but what dey when you oba what name wasomdwie won ne dama ho sane kama etimi kwa adwuma enya no what mema bi wa mese yem fanye won me say empire me boma mema de bia ne say wo dey all this abon ndi o yera me ni problem but the radem wa brabo mo sesa no who say sa na no ba bobra 17 years 20 years 25 years no we jana si wa ko fa langa dwa bi hwa so time I was brabo na say and they were funny so only shout at my o say ba ko me na me ka ko pele nana na who say wo say awia ye de watchman for the na security man for the ye de awia na ye de ye no enti wo say awia na wo yira serve wo sa o enti sa mre wo say wo be na say watchman wo na bi no kofi okọ watch enti wo ko no bi place e kire nwumre so wo nwumre enti nyuma kitikiti ba ma ye nuna mema ne bi entiase se de nyame ye wiase no se wo so wani ate bebre ba wo be hia wo nkwanhia na ebinu no so try na yere ho asa be ka na yere mere ka sumdwe nko a eze ko pay flesia akodi kwatefo ono bia de hyansa ya aba ye hyansa ya aba obedi na no okeka fon kire wo ma you see life on that is why I'm here passionate about say as yes Mary one na sha abra bonus na te say ma oba bi o wa nya bia ma no ko be fa so be no aduan kan bodi obefa so obedi bi obefa so no aduan ese wa mo aba bedi it is a wunya baby jina aya na me fi say ka odi be sa fa oba ka no no ka sa ska na odi be waro oba ne wa ka fa ma ono no ondi keke e ma na kramra no that is how we treat women no sa fama no ondi ma na kramra no ho dan say na I'm telling you so say oba bi wa wona be bredu sa level na obu nya say ka mi nya ka me fa oba bia ka ho so ska me fa me fa man oba no ni no ma me say o ka so fa na kon ho ko de be ho ama me na ka sister bi ka o say ono ne kunu pie free fia fi se die ekwan ne kunu de ne fa so nti o pie free fia na oda from erade e de bi kunu show so fratamfo ani wo ne ho o ka wo twi unu so ba anajo enti mesre wo erade e wo se wo bone ho adagya na wada dem na oda from na me nyiwa tinya me se be ma de ututi be ma yi a ututi yi enti sara so ba ehwe obe be ma hwe oba yi a na onfane ni a o so wada from me o ere so oba bi wa omura de oba bi wo ti se ma me se eja bia wo de didum no eja bia wo de didum no se wunya wo de didum no obo gom na bi enya bibi na sha ase na ma sa ani anso de ne ba ya sa de ne ma no na hwe so obekọ so aya eti nyoma gidigidi bi wa ya na emema no pride ne ase I have arrived and sa nyoma no eye na aferi ye de ne nane ti bi me this time no me start bobo mpai rough of bia me this time so di yire wu sa mpai na say urade me this dia wo wasesa we had to get money run the bell mu say we say kim odwuma nyina start ense o sike nyina start ense o man urade ma problem na wo fi wa wase akoko e say this week me hear revival ho bible akọ am ebo ne say ni pe bia wo ye odi masi wo say wo eta for all say ka me me gu ase me yare ka me wu me nya ase de urade ma ono wa asesa ma ne mre no mra me pa peche nti say what wanna say e nanka pastor Julius nanka si ato na urade ba ma o de kura ba ya tan a cheme de na wasa be pa che so you see I know the ba mo say sana asime sana oboa me pa so ko an say ene fama na ko de mere ye de my friend I say nti be sure say mere so here obo dangerous prayer bi ho no say da bi o eno na manya me ye nyame no ena ye som no anka nye sa anka ye ntumi na de o de nka nye wo ma wo ba ensu ko wo ba o ko police station na nyame ma de o ko fa na nyame ma wo ma ne wani ye nyame so be say ya wu kwa ya agongo utwa kwan ya sawe obre ya ubetwasa next time so unu oba ne to no wo so a obu se wo de wo fie obeja wako so etima yen kan kire me ma men kan kire Felicia
yɛka sɛ bi mpɛduasa ɔno nso ɔba no amɛfo so ɔno ɔsɛ ɔpɛ na ɔte aseɛ ɛna ano ne tena but bra wo abɔ no wɔ n'akyi na okura deɛ ɛm sɛ musuo di w'akyi o fili deɛ ɛm sɛ okura deɛ musuo di w'akyi o because ɔba wotumi ka akwan fɛn nsɛm po boy ɔsɛ are me yaw deɛ are me yaw deɛ wotumi siw sɛ are me yaw deɛ na odi me ayɛ ɔfɛ sɛ wo ne bɛrima teɛ na are me yaw nso sɛ adi o ayɛ ɔfɛ na ɔba wo nya wo ntete ɛwɔ hefa anti yɛ kan wani abro ho dendenden dɛ wo pɛ sɛ wo prove ho sɛ wo yɛ right no Felicia bra ne yɛntena se ne yɛnsi nkonnwa ne yɛnkasa na asomdwe mmra ɛwɔ Yesu di mu minim sɛ ɛbɛboa wa ana mabɔ mpa ma Felicia ɔmmra ne yɛnka na asomdwe mmra won sɛ efie a Onyankopɔn ato ne bo ase ahyehye ɛna Felicia wakɔka agum saa no wakɔ safety hɔ enti nka wo gye ne deɛ na nka papa yi nim sɛ nka wo deɛ sɛ de wasi nkente gye no anka wɔne wo a ɛna wo sɛ saa ma no ɔmo ba abɛgye wo kunu no a ɔmo wɔ nneɛma bi a ɔmo yeyɛ yo wɔto ne bo ase de ma no awia anɔpa anwummere ne wɔto ne bo ase akɔgya ne kwan akɔsrɛ nku aduane pa deɛ ɔde sɛsene ma no left front center bibia wɔde papa deɛ bɛma ne bɛka sɛ da no wada sɔre no wasɔre fa ha na ɔyɛ nti bɛma ne fa ɛne sɛ me deɛ mema ware apɔnkye ɔde ahobrɛase ma ware apɔnkye afei ne manya wɔ dwan baa apɔnkye bayi deɛ mde mɛka bia wɔnyɛ dɛ wɔntie wɔhye dɛm fitiaseɛ na sɔ wakoma anim sɛ kwe na watwe wafiri wo yere ho ɔtwe wo firi wo yere ho wia no sɛ afei na me so me ba bɛkyerɛ wo nyansa sankanyɛ saa anka bɛma a wɔne ne yere atumi ɛteɛ na wɔn yɛ wɔn kokotɔn wɔn mmienu nyina na yɛ koko no ɔba se ya wɔfiri na adwuma ba se ya wɔbɛsɔ ne yere mu na wɔn ayɛ wɔn koko atɔn wɔn wia wɔn anya kakra a wɔn de bɛkɔ akɔyɛ sɛ wɔn hyɛ ase asi bi efie bi ɛbɔ bra ɛne efie no aka hɔ no aka hɔ bonsam baa nso wɔn ma na aka hɔ wobaayɛ wɔntumi nkɔ wɔntumi nyɛ hwee wɔn ma na aka hɔ Felicia ɛnɛ hwɛ deɛ baabi a wogyina a wototo ayampia de bobɔ no hwɛ deɛ wokeka kyerɛ no kyɛ sɛ yɛ w'ani gyeɛ ɔho atɔ wawie enti ɛnɛ deɛ wotumi keka deɛ wopɛ mene wii na menom na wo ne yere ɔkasa nyina ma ɛhu sɛ ne yere wɔbɔ container de maa no container fili ma ɛhu sɛ bɛrima yi kasa ɔkasa ne yere mɛli ɔbɔ maa no mɛra anya bi wo deɛ wo Felicia wo tiri yɛ wanya container ama yɛtumi afa bidie nyinaa egum ama wo yɛ transfer nyinaa wɔ hɔ saa sika ne nyinaa wonya bi ɛyɛ dɛ wɔ hɔ ne yere wantumi samina nyinaa wafa ama wo sɛ tɔn enso ne yere panyini na wɔne na brɛ saa no ne nyinaa wɔbɛtena wantumi anka sɛ ma hyɛ saa agya no bi ama no ɔno deɛ na mene ne tɔn koko na mene ne tɔn ne nyinaa wantumi anya bi ama eti we nyinaa wo yɛ no na kyerɛ sɛ wo wɔde ne dɔ ne bibia wɔde ama wo na yɛdɛ na abɛkeka saa nsɛm we nyinaa ɛde kyerɛ ne w'ani agye wo pɛ ba ne nyinaa ɛnyɛ ɔno wo ya anka wo bɛpɛ ne hɔ abɛgye deɛ sɛ wo ya anka ne wo bɛpɛ deɛ wɔ ne hɔ deɛ wo mfie duru wo ya anka wo bɛmɛ nka wo bɛpɛ deɛ wɔ ne hɔ sanka wo deɛ anka mo ne nam hospital nka mo hospital na mo chiri no na mo kɔ yɛ dɛ wɔ hɔ aduane bi si wa mo kɔ didi wɔ hɔ ana wo pɛ ba nti ɛna wo hu no sɛ ɔno nso hu sɛ obetumi ne wawo ɛna no an no odi wachie na ɔne wo kwa na wo ne ba na nsɛm na wo keka no fili me de wo yɛ me mɔbɔ nsɛm na wo keka no nya abotere pa na ma papa ya kuma ntɔ ne yam na wo de obefa wo ba bi afa wo ba bi yɛ de yɛkɔ na mo men nyina ho keka de wo pɛ nkyerɛ no ɛhyehyɛ na bufuo nsa nkeka ho ɛkeka de wo pɛ mfa nkyerɛ no every so no de akɔ n'ani no sɛ ɔno na adwuru mu nyina yɛ ne he o papa na adwuru mu nyina yɛ ne he ɛnya ha ɔba no yɛ tu ne fo ɛne yɛ ka nsɛm bi gu na adwuru mu ɛna yɛ wo nsɛm akɔ ka kyɛ ne sɛ papa da bi ɛma 20 ɛmɛ kɔda prison twene wo ma ho why ɛnya saa deɛ no deɛ wo yɛ no gyae papa ma bibia anya adwobrɛ o enso wote deɛ ɔkae wɔsenka wo betwa ne nsa
na wo twa ne nsa wi a ne yɛ de ne tum kura ompɛ wo be wo papa o si mi wo kura mepe enti se de bi adwene nsitia no enye saa na wo wadwene tie fili wo wonya nuru ba bia o na wo be ma wo men so papa no onim ba bia o do tena wo so se ono na pe ba bi ma wo tena aye enti ba bia wo nam bia tokoro bia mu onim ba bia wo hye nyina enti ja hanta nsem no na ja de wo keka sem no na ja se de wo be ye wo ho se de wo no ene won kwai ena na koma na de ode ye nka na koma nsore fili se ya wo na wo ye wo sanka wo wa koma nsore na wo wa ka se na are me ya de na yin na kode na ene de opeso ye bia won koye de opeso ye bia won koye a ene ye ready de all toolful no ye ready wo be sore ye ja wo ma ho ne ja de wo keka no na yem pa cha obi mawo na papa na koma nto ne yem te se de ye ka ne sa na koma nto ne ye na jai se wo be keka na de opese oye bia wonye ne opese oye bia wonye sa hanta ka sa na efiri hefa ne opese obi a de opese oye bia wonye wo de sa ne ma wo nyina aye na mana e si de opese oye obi a no ye nkoto ne fo se wonye wo ana na wo ye wo a wo ho beto utiri ye sam kwala wo mo afa anka se de wo si ni fie no kra mpo no anka be me nka de opese ode ye nko mfa nye wo say ne yere te ho e na o kan o be sa akọ ne yere ho ne yere that day sambe wa no na foforo ba ye no ade a wo ye no mani nye ho kra wo se me yere wo nsi wa bo ne yere aba so pa o wa kai ne yere wa kai ne tete no ade a na ne yere de e fa so wo ye operation wo o tam nsuo ba akọ Felicia o de kosi ba akọ mienu miensa enan e na o jai si ho oye aduane wo fi a wonya oma obi nyede eni enso kai oyere o first wife no hu se de tie bia oye aduane a oma obi di ene na wote o e ka se me de mensa wo mani na efiri ba ne nsuo ne efiri ba na ya me ya se ni nyina no ya ne nkola wo mu nti se esise yi a na ema ne giregyina ho na omo se nkola ne nti hwe ya wa wo de fa mu wo de wo yere afamu money trap police kwan sa odi yaw na yesa se one ne yere dru baby na wo de ne fa sa yaw yi enti ono aso wasu enyansa fili bra from enkware de mako menyini nenne anyini ni tsuna esese ye die ne na papa ne hu nsanya ne dia na ote ne nsa firi hu eye ne dia so a na ahwe ne mma na asumdua aba okay na asumdua aba me da se aya Akoma 87.9 FM on TV channel song Emma Misakuma Nsem Jumedi no na wo hwe na wutie midin at the Marcos. Say you look so very beautiful. I'm really pretty watching you now. Okay, me da se papa Joseph Amankwa Mensa. Yo, it's a one catch me jidi so ho ye pa. Say it is better they cancel the marriage or else the man will kill the woman from Wahine Banyako Kofodua and or the messaging so free edibaye. Na mamema birthday Nikki Pizza Fan Club GH UK and Lucy Ado Nikki Pizza Fan Club and ne birthday Lucy happy birthday and come out onyame on show na onye okese onye free adumo enko tete an wodi womo na onfama asumdue enka ho ebe na bibia entumi enye kama on show no nshira wasene mu no yefunu mu ema enyina da Lucy happy birthday we every Nikita Pizarro and Nikki Pizza Fan Club ekuo ema no enyina nyame insha ya ma memfa say Kwadaba Emmanuel from Obuase Edinkra. Also, the man is so suffer for his marriage. May God bless him to marry a good wife. Marcus, the woman is so not yet mean to me and fankaho. I did the attempt no ano ed mame. Na 3P Gallic Mesa no na mansa nyina daji atumu. Say a pressure drop. Mr. Wada o Johnsa ubon se wafe was sense de woka homa soro was a wutumi dwo so feel ye nyo so ate ya enu ti bomode ya wofu na ye kapu se no bo ada say why ye kese dodo ana wo ban fichi kromu ya high sugar level we ABC immune system na pa edrofo apa we ya 3P garlic mesa ye de wo ene garlic ena ye vitamin C natural plant
juice no yasoa ede egum eno nti ma wo sa enka bi 0248928824 0248928824 baby eto aduro bia pharmacy shop chemical benya bi eto grow fire mojaduro papa no bi na entumi mu a woda na dwa wuntumi enna wanum ato a wuntumi enidie wonan no wonsa eya na ayese titiriti waye adwuma ewoja ho ache wodie eye grow fine emojaduro bema no bi na entumi emo a ma wo mema yemu nso entumi enyina se pitin peme wosu aborobo osemetimi ne metim na chese bibi ekoso kama eye grow fine ye de koko ena aye grow fine emojaduro na bia obekọ bia ubenya bia to pharmacy kam ka so bia mu drugstore osi pe grow fine si e ka no enamo a grow fine ye dende eye agina na to bi ntobako eye atonum e bia bepe bia mu no na short for 0244 596532 0244 596532 na je ejemu foforo ewo de mede ama wuyi echi na hwe ene wode hye bi ewu ama wani atutu aka wonsam a esa wo ada bomode aneko goso efinu home na wo mo enye waye no tutu ye nyina de ewunya aye wu date de aka nyina no fa hye wo no ensa na obeye ne kama ede amount ye video na afa no chese ambulance enie na aduane ye serve enie ayi flowers na chese de wu pe bia customized na chese eno so ye de ma ede ben ena wu hia na de na wo pa yentumi enye ma wo mese wo de hye no kra no so no ochi ase no wankwa asore da eno nti owu ye nya sofo ma no nye wufu som a ye be han wo bi na chese wa ye wufu som ede ama wo pewe na apede hwehwe yen e wasafo ye ben labor enkane cocoa board dan no ene no wonu hwe ne mu Frey 0243 737457 0243 737457 na ene yen eni enkomo na power specialist eba hospital Dr. Koshi Ediaya osi bra na ene obema wawo ne pa hepatitis B CNA fatty liver ulcer fibroid kidney stone na etete wo na Dr. Koshi Ediaya wo ho onimude enu nti ba yade ni nyina no obebo ne bon galat awe na wonso watumi ade ho Kumasi Feya Sebosunchi Road Ediaya Junction okwa na ayira kwa na afre 0244 544 422 0244 544 422 na ene no ene enkomo Kingdom Herbal Center himemu adre ne de aba no Kingdom capsules no ene ne bitters no ya adwuma woro of ebisi immune system no stroke wakoma yade ne beko cholesterol ne beko na ne nyina Kingdom garlic capsules and bitters Kingdom ginseng power capsules sisi yade beko na afen so etumi abo ni padua no sisi no besiesie mental stress ne ne keka ka ho nyina no ebeko na Kingdom ginseng power capsules tremendous capsules no so eba mama oba bomodia nanunum bia na enti ahemfie ho na ho nkyesa amante ba find something e watumi e de akwaje ade Kingdom co capsules nso enie oyam na atimu koko ebefiri wa ma ho atopa ubenya bi okanshi drug lane fre 0597298855 0597298855 yebeko suku papa yepese ebe mpa se metro croport no so we say the city no enu nti Anglican University College of Technology wa na yeko school no yeko su yaponu mu akwaje ntete papa ye ba yenso yatumi abenya adwuma pa ye enu nti wase no requirement ne A1 to C6 SSC ATD level 100 3 core NFA 3 elective subjects, diploma holders, access course, NAC, NFA hack. Mr. Wada Bomodi answer and never beba not only young Abishian, mature candidates and also at least 25 years old. Now, Ube Yang was St. Anne's Anglican Church, Ashtown, Yabe, Mensia Palace, Frey 0547 949 0547 949 na any enkomo hostel elho edemo bi ofrechiriba choose Anglican University College of Technology and you will never ever regret it na se we wie so ake NUST and afa UCC yen na ye de certificate no ma wo na chese authentic ankasa enuti bomodi ase obeba enche na ye ko ahoma ne so na etiefo nso etumi akyere wonum adwene ewo eho na 0322498035 0322498035 0243
114497. Who are Fuchibia or Dema? Okay, was good afternoon. He does not want his wife to have an affair with any man, so the store where he opened for the wife, it be only women will come to buy from her and Agnes anyway free central region. Within the baby, I will say free. Mekwa mini aba papa bi. Mekwa me wafa kwata papa. Mini aba masuwa santuma po kufia se no takuch. Mini aba mame chana ne blago atono so asini aba penu kufia so ne mitapi a policeman mame encho mo fa o mo agebra o mo hwe no mo chewo de Nigeria mame tia o ne champion blocking. Mini aba mini afutu na mbe mame papa ne se. Sebi oba se wo pew na dey. Oba se wo pew na dey na wo so pew. It's me catch me papa so when you have to the na kuma di se wan ka obi di ma aban e be so ni mi it's me se me papa no se bi e man e won you munya na yo won you munya to it's me se me papa no me se ne pa when you have to pa no se na kuma nto ne yam na se wo ba no won ne wo kola wo je so be hwe kola na ma won so ne na sinje ne mum se na kuma uhuru wo ba mi mani nyegwe ne se ya odi agura wan ha aban ebeson wan wo be ye nsem fata amono so nya nke se ni aba no do ye wo ye no ebia wo de be papa wo nya ojo bia ko ko yo buko na wa ma wa brabo no extra short me that ni aba papa ya me ensha papa of akwata was say in fact tell your husband that I love you for the work you are doing for Mother Ghana. Please tell him to swear the paga water. Okay, and yeah obewu within the baby akasa. Hello, within the baby I can say free. Within the baby I can say free. Okay, yeah, to your mommy. Hello. The patch of men here who right a TV no. Yeah, and they make us our phone so why? Okay, may I say within the baby I can say free. Hello. Mama kosia papa ye. Original Niger papa bi. Oposi ne asunje nkane kapasa dinyo so beta papa bi ane kala to se bebam. Ebam. No kontrata machine e papa be. Nchen ko kutifo. Ehwe me dia so no ehwe be. Anto na be jo fata ti me bisu Facebook me di ma penti. Me dia be study so e ko. Me dem to. E tempo go to no papa tempo. Oh Marco. Mami mo fo no sen tabiasa me di da me kan jam se bi o kati tabi ti wase because in sen sama wonu ni na no se club ni dinisa e jamani kan so sa no je be ni pa so ti mi bo ni pa bi di se asu ma si bi o ni ada oba be si o na eto bi so na pa ni se bi e mi mu ni kakra because mi se bi mami ni ti e no wo no e mi papa bi e bobura papa ha ni ti ko ni kakra aba pension ni je nya kwa e me no bega enye djuma brefie me no na nko a ti bi me nso papa akonto so atwa mami obeku no obega na kandizi ti ma ko wunno so gbogbo a de na ba no ntu no fu no ba no no oba wa no na ba na sire no o ma ni nkwa ni man no he nkra no ni oba we ti ko so ba we I say report the whole country adama obi ati ni tadi bi da ti Yeah, me and Papa. So good afternoon, Marco. Thanks for the good works. God will bless you and your team. Marcos, from the look of things, the lady in question is not subjected to change. So the DNA is the best for the man to move forward in life. Opening yao kotosi abu. Okay, me that say. Na mamenchia sofo yao. Sofo yao weton air freshener. Ewo brofwedu. Uko station hono tonto air freshness and your bebre aso tu bebre and na otonto no ho na no wo bo meka mu afa de menhwa na wa mambi wasmako ye wo na wutie mu akoma afa mu no TV na mehwe eno nti je air fresh na ba ko to ke mu wate na okwa achia me nyame enhira medo onyame enhira pa sofo ya oton air freshness ewo Brofwedu station wa nyame onshira na onye wokese se labadi ade oso labadi nso se wo hinfa or your taxi driver oso labadi your taxi driver so for programming yagro 24/7 said that wa no ye bo wa
na wafa nyame nhyira papa osola badi within baby akasa free. Hello, within baby akasa free. Hello. Me pacho yet here wadaro. Yes, I can't contact. Hey, yet here. Hello, sister. I can't contact me. Can you see I can't contact James me? James yet here. You papa the yeah, was the man who. Me na me on me chow we see I can't contact without near TV without the farm, me at the apartment. Nyame ensha papa. Happy birthday. Enko Emma Janet Atifa. Uwatema Committee 1 site 19. Tema Committee 1 site 19. And one Janet Atifa ete we every brother or say happy birthday Enko Emma Fama. Wonyame ensha na onsha so no nya kasepa no when you won't free atumo Enko atumo. Was said the man should go and beg Sister Mary for forgiveness. Okay, obinso message no. Within the baby akase. Wow. Yes. I'm going to go to the at the time. Yes, you. Wow. Yana matapana butru. 87.9. Oma papana butru. Because a car of an income of the cannon, red ocean, and I'm a sick, and I'm happy. Wangaya, Papana Milia, with your vanity, Edu. And now I had in it, I'm on watching. My friend said, "On will now send one of you and one none so won't say, and then a ma. Say, and a master on in a ma, when a man only needs to about it, because of which woman at you." I mean, on show. Within any baby akase free. Hello. Within the baby akase. That's your friend, Kuya. But I free, I'm a summer. Yo, yes, you. If I saw any, maybe say, Papa Nonya would try. Papa Nonya would try. Now, me person me catch the show who they are. Na many dear na yenia. Sana Mary so dear me yeri dada no dear na yenia. Ndema na ya na mo fine no mutia mo fise yeni. O fofo wonu kra be ba betu akuma kwase. Nti Ghana mbema no so mo fansu anyansa no wo ba tia nya abotia ma no. Anka so kwa menye bi. Menye bi na papa akofo yi. A wo ba be kunu. Nti mo nya menye bi. Amen. So enka hopa na menchia nana kwate nana mechia chia o papa me da say epi within the baby akase. No, of course. Yeah. You do not do any sample soon top 10. The Danny Amao Papa. No, of course. Now, no family may do my palm. No, I can born Papa. Easy. Now, Barney, you're nearly in Truman. Because Nakaka been someone or fire on the crown. I just say, you do want to say, no more to that time, do not be money say. Come on, Akoma, my phone. You do not cry, and can't do any person. Don't you tell me? Sometimes you can call on a bar, on track, because me and my one in Namway. I could have been making me out in the army and send it back. I know the army go to pay the army and send me. If you come there, I mean, come here, my dear, come in, make your chill credit. We will see in the bar. Okay, so also. I didn't come home. I was Papa Amao. Joseph Fashion government and a many bibi akatema de just way since I'm starting Jumedi Wanua and Shami Atadie from Monday to Friday. Josie Ewo Kumase Bomaso. When it meets me the sports and edition, woman and paper with your man. Say your wedding engagement, dinner wear outdooring, where ye baby a wukobia, Josie, Ebba Pambi Biama, come. When you are now bridge then our and how would your Bomodiana friend? Ye be the best sendo. For 0243 433 465 0243 433 465. And I say, what's up, you know? Within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. Never make a free takwa. Yo, mommy, yet here. Nepacho, sister, need you were book you see and you are first you and were boo and you must. Akoma FM 87.9. Okay, me that say, well, good flesh your phone now anymore. Say, within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. I'm a Casafri Navrongo. Oh, Navrongo, Papa, yet here. The Maso Amacano. The Casafri Navrongo.
me say asma amoka no ya me ndi ma chiripa na dia amoka no na we are saying nti papa no onya betre no on vampire na bibie be ya Oh, meda say she's a dawromenti and menya wige ashe she's e Kumasi Sports Stadium. One Unity Oil and edi enhwe ni mo rig ben and wo pa wunya no she's akache wo de rig bia wo de ne say obefa number me de be ma wo no na wo be WhatsApp no she's ebeye bi kama no de amount obetumi so aba Kumasi Sports Stadium opposite Unity Oil na wo anka so aba shop wo na wo abeyi nia wo pe ye nwi bia bi wadawroma enu nti wo pe ba bi so amaba asua adwuma eye she's ye pe work and pay e wo she's e ho nti no mo amowo stadium atonsu afonkwanta tech and afi n'importamo no also obetumi aba ye no ebe ye adwuma e wo she's e WhatsApp she's anase frɛ no 0249 155 776 0249 155 776 na any she's any enkomo bidin edemako jumedie no yakoma mu nsimakoma 87.9 FM na fe onua TV edwada ye besen yaba uwo case wo dia ne se obefaka no waba askwa opposite Kumasi City Mall no aha wo dia semba ye nyu sika oba ye be hwe na ye de akira ma de ye ni akire no ye meka ho asem ne ye nyae wo ensikwem ye beka cho se we de ye ntumi ni akire de betumi ye de akire nko a na wo hu se ye de ba ye ba be ye nti ya me ya adom adwada ye betwen se onso ha no enkotwe sekan enkobotuo enkɔhyɛ wo ho akɔmfo wo de bɔmɔde ane bra kwan bia so ye bɛhwɛ ne ya masomdwe aba yakra mo